declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name, amen. Baba, Yankopon Islam, Papa, Yankopon Islam, dear, and kind Punipon, and again, so dear Juma, we Bahan, Pacon, Ditum, Yankopon Islam, any fan. Baba, no to can Mamma and Papa. When Yankopon count, you know, the count woman, the Yatro. Boba, many Emma who famase and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, or a great host, party, presenter, you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18 more. You make us more for Adwuma-Adwuma na ya mamu was Eastern region one more, the Hong Kong more. The food free bench. Yes, and first very. I mean, this is one of the a very intelligent person. People like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them, I say, Kenya mobile, yeah, and can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with, and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matcha your crown. Second piece for I'm mobile. The media hand me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, we MPP ni now moya. As I say, as a sum near Madi or Babuayan. A challenges a back Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montum. Empire Mamon. They will be Bia. What in the subject Ahenkan FM. Now Becca and Sam I am ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munyanimas. Yami on sorry one now demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamo Samuamu Jumanimu. Bonibia and two will be at the Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana Adisiye, Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Onyamachi o. They say there is nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Onyamachi o. Me hobema na mine sumpa. Awo hobra o. Me hobma yesu abusia. I'm on same on your fire. I'm in a sofa. I'm on same on your fire. Baby, me hold on. I'm on same on your fire. Ghana Adisiye, Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Looking at me, she's not pretty. Hey, me hold them more. Send your brabona if you don't see money for bra. I'm better. Yes.
Ghana Adisiye, Obuoba Ofore Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Onyamina woni Sabrana ya Okistoni Sabrana ya Okistoni Kamsubosi Oya wadina Onyamina woni Sabrana ya Okistoni Losi Urusuntinia Brana yo Brana ya Okistoni Losi Urusuntinia Brana yo Okistoni Brana ya Media Chitini Fonsubosia Oya wabinina Na woni musabra brana yo Okistoni Rasi urusuntimedia brana ya Okistoni Rasi urusuntimedia brana yo Okistoni Brana ya Media Chitini Fonsubosi Onyamina woni sabra brana yo Brana ya Okistoni Yasi urusu Brana ya Okistoni Yasi urusu Brana yo Okistoni Yesu tino aya awawati aya bosu Yesu tino aya awawati anaya bosu Yodino wakonsamsuro Kasauba Atingina rayeti Yodino wakonsamsia ochanyo Kasauba Atingina rayeti Yesu dino For Emma Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Dino party young one watchma what's up for Marco? What you did it to tell money? What you cook one day? I'm here to want some panaso. It's a probable say. Oh, here be a devil bushemuno. Me, you jack from Ahenkan FM. What did you do to 12 money? What you cook one day? Now me out to answer panaso. This will come as I receive. Let it go. Yes, we did it. I want you. And I am a suit. All I am is I. Yes, we did.
Angwangwedi na ya boss. Yesudino ya angwangwedi na ya boss. Hey. Neko, ha, neba, come on, Yes, you dino na ya bosu. Ujani. To begin to say yes, you know, I am one thing. So, yes, you know, money baby. So, yes, you know, Ijane, haha. La 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 la. No, Jina, eh? Ah. Oboba, Ujamie Grandma. Ah. Ni awe kunim. Oshe atadim. Nani nani se se yawa. Ah. Uja unifita. Nani wuye uwawati. Ah, everybody. Ujamie grandma. Adi. Ah. Asedano ani ewom. Ayeye no a. Eno ani eda so ayegyinam. Otonsu ogbawie nyankopon no. Ano ani eguso a. Yeye ni din ne kese no. Another blessed brand new week is here. Oh. 29th day of May 2023. It's a beautiful brand new Monday morning, of course. We're back on your radio. Some 46 minutes down 6 a.m. I don't pray me chiamo. Na mama munyina kwaba Ediaba Ahenkan 93.3 FM. Jimedi ane braso yesinkonya efri sabre ekopem sa no pa nondu ebebo ye ba bedi ho enkomo edi eda so ene marching Biareni ho Biareni ho Biareni ho Oheni ebe yiwayo Yekoda se ufo Erade na madom ni mobro hu so ama no pai wakan wo wakan me akanti ase fo ho techirema da boje moje di emu afrisane ye na ye musu esan amane ohawo ensusu ye bone fo hyehye ye nyina Erade ahwa mane nyina ye kwa anopai ye ntinsim Eya sedan kwa Ghana
Ahenkan 93.3 FM. So kasa jemia mami nti wuni pa na watwe we mu ya de srede no no efri na kosi fiada yes rewrade ya hobra se empire bono no Meya day na me watom yo semanti eni kasa ni ya mekwa akota made kesie mu Meya day na me watom yo semanti eni kasa ni ya mekwa akota made kesie mu Shay Enti yatna se say no ye de wiem bobre se ne besi akode bema na fe ye wia ye de nyame asema to aso sports beba wakwan mu omu wia ye besan ba na fe ye de wo da chinti de ubon krata mo boso beba big interviews na fe ya ma kwan no abamu be. We've got a well-packed show for you this morning. Don't forget we transmitting live from our national studios here Akuya Frakuma precisely yewo achim abo wabo Yeni Presby Primary School no nyina wasa ase ba akoso achim abo Presby Primary eya na wa share nso dia mame ewiase afade nyina betimi ahwe bi no matie bi Facebook YouTube Ninyina ya Ahenkan 93.3 FM. Me pacha uduru ono mo a obe like page no. O comment na wa share yen streams. Also they are the best support no. Me pacha wi mo brese de besi akode de mu no ma me fanto asoma na afa yen kwen anim. Ose men kan cho sa no pay we pue mantem ya yahudu obie no. Insu no be pete kakra. Afeye kwa nimu ne wiem bete, wiem be bae. Enti ya no wa hye ne nso ose awia prem to bre ho no. Apuye mantem ya yahudu obie no. Insu no be koso pete kakra na mu awia bebo. Eno de is a must. Ya no wa hye ne nso. Kosi anwumre ewie mu bete. Ama obi a ho ato no. E fa cho wiem bobre se ne bisia kwa ne demu na no ne adi mu ama ne adi ama wo no. Ghana adisiye oboba ofore amamfo ati ediba Ahenkan 93.3 wafana fofra hey Nani sha nanka nyame oboba nanso da bi o nyame nti Adendeng Ibi swane di shirane bu Mami nti uni Me so se kasa tremia Mami nti uni pa why Yewie ni say no na afa yedi Nyankopon asem ana watwe we mu nyina no obofo kronkron ne de bae ne de to aso de ama eyare wa hye ne nso se dwumadi nyame nko a empanimfo bebre no aka ho ene asinkonwa de brel enti free break up himself no pa no ndu bebo for God encounter kan ho ni din society obo ba ofori amanfo me pa cho betimi de wadwen kire de abama hu say already enkrofo bi to mo de ne de go Facebook sa ye de beto aso Silas Befi Osi Ahenkan FM, the best in the East. A glorious happy birthday going out to my beautiful queen Millicent Abena Akrofi of Ebri Presbyterian College of Education. Osi Nyankopon ma winyi nche na winyi nshira
Na obo mpae will be a girlfriend te so no. Hey mono no. Anopa tutu say. Your friend Jesus. Nana Mengsa Wilba. Good morning, family. We thank God for another blessed week. Now what you will know somewhere then Obofo no the assembly by fiada no. Any sha say ye bo home pie. Tie bisa say wa my green light no ye betimi akwa na. And I say you can continue. Yes yate. Any ha. Now what you we mu. Me say now what you emu enema bi besi. Now what you we ebema bosumi May akwa wieye. Sa na awotwe kuro ya besan ahye June bosome no ase. Me pese wunya revelation na ewo na ibesi na awotwe we mu no me pese wunya sa revelation no. Me say this month ebe end this week ebe end month we. This same week ebe san ahye bosome fufuro ase. Na awotwe we asemo e de bro no bro fokasem ya tudin say when the time is right. When the time is right. Erade de mrene enna na enadwuma de bia me betena ha me ka kire o. Ebia na the timing is wrong. And inti dia wabo ho mpa ya nka wo hwe animu se erade be ma wona nhye da mamu ama why so disturbed. But I have come to tell you that when the time is right, God will do things perfectly. And you celebrate. I don't pay now what we near the brown no when the time is right. And it is a bibi na me pena minya ya I was say mitimi as say brand na enyanson ye. A brand on the right time bre papa ni nyamai. A brand no see your papa your money wo ho. It is a me twen bre papa say beba dia bre money ban so say me wo come no. And I'm Christo I was sharing dinti ye betumi adi sa bre bone no so atwen bre papa no. Every papa neighbor, every papa be ba ma wa. Eni suo ni tu betwa. Every papa be ba ma wa. Or how near my name nyina tu betwa. Every papa when the time is right. Maybe another time is not right. That is why that's why we soon. The timing is not right. That is why you are still hunting for job. But when the time is right, you will sit at home. Now your place you can catch yourself, Charlie. What do application be by? Can we meet? Can we meet tomorrow early in the morning? In fact, can you start work tomorrow? When the time is right, and someone would hear no, a mind boggling. But a brand new song, yeah, over one to baby brave. But when the time is right, my brother, my sister, me mama never papa would hear me. The time is not right. But when the time is right, oh yeah, I didn't na fe the shiny menu nyam. Keep waiting in the Lord. Continue to still fast in the Lord. Believe in Him and believe in His process. When the time is right, He will make things perfect for the glorification of His name. Ebreni nyansu nyabotre wate. Nyabotre. Ebrede besoma de papa, ebrede besoma de bone. Enti na watwe ye besua de be hunu se ebreni nyansu ya. Obonefo ni di bone ye na adwene se owahoden chen nyankopon. Ne bre ne nso ye. Wa ye de wadua position bi ano, ye de wasi position bi na wo use position no. Na wo de tete nkrofo. Ebre ni nyanso ye se bre ne so a awurade be gu animu ase. Me ka kire wo panyi. Ebre ne so a awurade be gu animu ase. Ebre ne so a esum adwuma nyina be ba han mu. But when the time is right, also for what church members no omo be show wate.
What they call so you yam the bomb pie ma womo. One more beka, one more enka, one cow. But say a would a different swan. Obey you a nipa baku pebi church member baku pebi. I'm about sister story no. Kosua bomb pie for my woman. Kosua ya family. Teacher ni kosua you yam chire nkwala de. When the time is right, student baku pe obeka o. Obesa story. Madam, Emma Wabemumu, and I mean, may I share with me crown among Kame and Kekas answer. Koswane Wafumudia, that is your responsibility. Koswa, nay, but when the time is right, one of your children, Obekaiwo, Womani Muba, Kobekai, what it, Madam Koswa, when the time is right, Obewati, when the time is right, Ubetu Kwewati, when the time is right, a Jumanu Benyabia Wati. We know how it feels to sit at home doing nothing. Sawotifia Winya Jumebiano. We know how it feels. And yes, Abia Sabo your quadrufo unya ya, but unya. The time is not right. Say a branding song ya ye susa opportunity no emfan say nyoma. Nemum ye kwoswa etne urade nyunu say. Anything on King Kangi David Nyomonoa or Senania or Tina or Suro Hene no Nehinta Biano. Koswa Tre Radina Hinta Biawati. Koswa. When the time is right. The time is not right. And into Ode Tariana why the time is not right. And into the Awe BM fat, but you continue. Keep on keeping. When the time is right, we'll be there dance here. Ghana, Adisi, a Boba of Ray amount for Emma Atim at the Ahenkan 93.3 FM. Let them see for that I am, and that I am Yamiasio. Sawamaya Wanso, and that you can see. Obiara got the Homote, Obiara Yana Famutia, that you have one Yamiachima, the baby Chabono, that can you afford the Sumuname, that can't sit the car. I am one and Yami, so my yet. If I try to call now, I can fast post the amount. I'm we ever say about your babet fast with the amount. Amen, Yami, so my yet. I don't see. Amen, Yami, so my yet. My friend, you know, resume Yami. Nina resume yame. Baba wenina resume yame. Meshaki Champon or see great show. Yeah, that's Bebre. And then one for Outlook Nanka home. So see great show and Outlook. Bro, I don't know. Okay, me patch your back cross the carpet. Now you're caught into the world of sports. Bringing you up to speed. Niakoso Honomo weekend and or bring Pon Opokuare, Kofi Ejiri, AJ, Omode Bro in a jiffy. Ain't so my ready? Yam Yam Fama woman of Fee, young Conra. This is the moment we waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time! Asumasi. We have a call there.
Nyame adumo na chema wi aboko. Nyame adumo. Week no so ya sense foforo mo. Oh yes. Na wacho foforo. Se busu we ma na busu mi ni be wo. Aka tu no no enwu kura asem we beto no. Busu mi no. Busu mi na watwe we mu enwu asem we beto no. Se o chinachi ya ni be wu. Sa. No nkwada wa bere. Wa bere o. Me wa bere o. Wa bere. Atwe na atwetwere de na wa. Esi we sune mu wa e wo mu aduasa ba ko. Eko ndie be sin ndie mu se be ko 30. Nkofo keka se be ko 30. Ese sa ne tie ese nkofo na ekeka. Eje bibi abako de. Obonya me adumo bia kama. Yaba na do Mondays in the mo kan yaba na makai a former sports minister no yaba de dia na yaba Isaac Esiama amba you ben bia no bia enyo bia sika yaba na yaba le so tifie ho ya Isaac Esiama la bi o MP ba se no anya minister bia o ba so MP MP o MP still a pediem no anyways but na weekend ni ya kama de na kasai tina no ani yes weekend ya kama na weekend ni okay oh yeah okay we say Saturday me call for city ye call for ase uko bi o ba yeah we say bogo anko bi ndino na bogo na oni chairman go ye call for ase ofon so ye de Enfuase nso ye de. Anti adwoa mama neje no. Ye kwa yie ba ma re hono de to baby. Sa. Ena ma di je baji ye nim kama. Sa. Se maka so se ye yie enya re ho bi. Ye de obi wu na be kon na busuafo ani abiri su bibiri enye onipa na wawu no. E di bia. Sa. Bia ko ye. Isu to. Me na sanso ko sai kama. Ntina ho de. Ba ye nyanko ho bi. Dabi. Announcement e ka cho se. Ko hormo na ya yekusi hene yebeko obi ma na yekusi hene hene de nche yebeko nti ba se ye kwa yi pa de ene de eni omunya o ma yi kro mo be ko ma de me na kasa nti na weekend na ye eje bon twaso why abusia ye nkwane afa agudie mu nsem kakra no ye mfem la sabre obrempon na ye se the champion kofri agiri ene no pe ye mienu ne atena se de nsem no ye de ba Ray ana Mauli ebu ye chidoma se producer Joshua Kwabra Jenim nyame aduma wia 1 Kwabra betena se na fe ye wuram na fe ye de nsem no ankasa edi aba sabre de ye kofa ni taw ne ye de aba ye mfa se da ma Jubilee Hospital aso asem ana no pe ye de nsem no ba Jubilee se ho dodo o pe ba bia be kwa doctor fo ne nurse fo no beto mbo ase ahwe ma ho so atimi ato kamade a enu ani Jubilee Hospital na me kan fo dia ma yo ba bia mada yo baby apem for the baby ankwalada baby abeko bi anso private audition obana tin ni padodo onda onko be ma baby abeda na afia doctor for ni nurse for na tim agina so ahwe yi afia baby aye twa scan ho yo apem for ya lebe tetel opeso ko twa scan na ho yale kwa afa beda Jubilee Hospital ye wo theater ho aye surgery e bia peso ko surgery doctor for ni nurse for mu surgery ye no ene ba be yo afia ho so light no entin code light no esisu 24/7 ye wa problem bia enso ntimi si ye wo kanti ho aduane bia wo pedi bia betime nya bia di ho pharmacy ho edro be ne atwera ma edro bia ewo wiase bia no wura mo Jubilee Hospital pharmacy wa obenya bia to afi ho insurance edwuma enti wo yale na wo fi a fa show tim se wura mo Jubilee insurance ne edwuma betimi di ahwe afi o council unity ho fa se bia wo fi yale be tete o pesa doctor for ne nurse for ne kire kwan yale ne fa so ba ya obetimi abedan ye beto eboase enso etimi a kire afi fi de bia no diabetes for ne hypertension for ne momrai mo special doctors beba be kire mo aduane adini aduane amendi enti Jubilee de ehwane de masa edutwam na eso wura ma state of the art facilities ni de bebre ene wo Jubilee Hospital akimo dan ye wa mantra 0244575799 0244575799 nyame aduma ukwa bay 31st May ampaye bedwa Ahenkan FM na yesese yenkuku ni yakakani ni akopimo the blues pap the blues the blues birthday we wura ma na yesenya asemketwa Europa League final no na jese yediba ye wuram e Budapest ye di Budapest back ma boabo na yese Puskas Arena ho na dwumede no ekpaso ye di Puskas Arena no ye di ba be piemu e wo Akema Boabu the blues pap brabeshia sports presenters ni nia afi ye wie pe na yese moso no so betimi akoso oba no anse watena se na yese wonso atimi anya bibia si wanim wo hwe bo na utie nwumpa na commentary na kasa so na mase a enya asem ketwa afi baby girls no boys ni nia no mu be piemu ho abia wo fie o pese bia wada table bi ana bia wo fie pese ye nuano no ye di bi ma
afei nuano no so ye ya brofo de ni bi wo ho afei bibifo nuano so de bibia koso ti se banku ni kokontene fufuo ni ade no uwura mo the blues pap a wani betimi agea enya asem keto the blues pap e wa kema boapo wo de mo a mu firi achichini blechire ba no mo fa ka mesi akemodan mu bedu akemodan pe na yese mo se mo kwa akema boabo said no Ahenkan FM presenters nya no bia be bantu obi a peso wonya akwanya bia ni twa picture bia no obi a be ye krado na otimi ni atwa sa picture no nya fe wo yira kwanya no afre number we 0246 970 146 0246 970 146 the blues pub and nyame atmete first May ye hiem ewo ho yen shen samna say and no pay information say free bet power Ghana Premier League no now twa ye match say catch match day 32 say and a result no eko wie mediama etena fie ehye academy no Kim Faisal eti academy bako na upiema Saturday no ye to aso Adena Stars etena fie Emma Dreams FC ekochomo ebona kan bako a amantumi ante ekanimo adabraka Tamale City fortune fie ehye kan bako Samates enso entumi ante upiema Andra and ese games ekache no bibia enso eto dwabre kum Chelsea ehye ekan bako Instructorman eko away eko bom mienu a nesa pepe ene kowie bibia ni Gold Stars etena fie ehye mienu achem dan Kotokuru House eti ekan bako Great Olympics etena fie ehye ekan bako Emma Accra Lions for prayer amantumi ante ekan Legon Cities etena fie Kofi Koji eto atena bako Edema Legon Cities a Heart of Folk prayer amantumi ante eyekano opioma out you etena fie ebo ekan mienu Beche United eti ekan bako nenya kupon ayadoma 3 p.m. no Babanyala Sports Stadium Kumasi Santoroko etena fie ene Career United edi aboni Made 32 say na table no tie na ese tie Mediama Sporting Club ene di kan womo ewo 56 Adwuma Stars ene tosumi no womo ewo 52 besanso na Beche United etosumi ensan womo 51 Bibiani Gold Stars etoso 9 womo 48 Asante Kotokoto so enum womo 47 Brekum Chelsea toso ensian womo 46 Samates etoso enson womo 45 House of Folk etoso nwotwe womo 45 Dreams FC etoso enkron womo 44 Accra Lions etoso edu womo 44 Legon City abetoso edu bako womo 43 points RTU abetoso edu mieno womo 43 Instructorman abetoso edu miensa womo 43 Tamale City abetoso edu 9 womo 42 Great Olympics abetoso edu num womo 42 Career United abetoso edu nsia womo 40 Kim Faisal abetoso edu enson womo 36 points and for Dako Tokuruas and Avie womo NHS toso edu nwotwe womo 23 points na go king chat no say NSC City abedna go tetesina kan Edema Bibiani Gold Star 16 goals and Abrante no Asha Hafiz Konkoni esina kan Edema Beche United so Asha 15 goals Abrante Fana Samson Eduku osina kan Edema Tamale City Boboko no Abrante no Asha 14 goals ono so etoso miensa 9 Mizak Afri esi ono de ona broche bebia oguso ehwe so sene abetumi akoye Edema Nanko sina kan Edema Brekum Chelsea Boboko no ono so Asha 12 goals and Abrante Fana Isa Kuka esina kan Edema Ati Boboko na washe 11 goals etoto aso a mukwala no mo ne rechizi kwenu na enso etoto aso a medimo ensem no ede ejaw enuna piemu o Ewa Sports Stadium a big game ritimi ko so aso folk etena homa Legon City bone kan bako Emma House entimi afa ball antretem Kofi Koji ene boss ago no ya di game ni bewe ye pe ene ebopin aso folk coach papa friend David Oklo ene ni David Edi komo na yenti esema David Oklo edi ja aso folk fans no. Truth be told, Legon City wanted it more than us, especially in the first half. They ran more, they controlled the game well. It's unfortunate. In situations like this, you need character, and we don't have that character. Enti papa friend David Oklo say first half ni de masa nsuo bua akaso bo o say first half ni de papa friend maso according ne nkwala no ebuo mu ye pa no ka ho na asofo do betimi akazi say dem character ne de eni ho biem afa yenwura mu Legon City coach papa friend maso credo ye ne maso credo ensu di nkomo e dem say maso le game na bawie ye message ben na dija say Legon City fans no so one de first half no omo take omo chances ye first half no mo bobo e no ka ho ma na say Legon City enso etimi je 3 points no so omu komune na kwan bia so mutimi ja so folk no mutimi je omu 3 points no yenti sema maso credo Legon City coach Eddie Tudwa. We played well, especially in the first half. We gave everything. We had nothing to lose than to go all the way out to win the game. In the beginning, we said that we had only one chance, and that is to beat us folk today. And the boys went out there and did as we planned. So I say congratulations to the boys. They gave it their all, and we are so happy for the 3 points.
eti maso akradu ene de san 72 dwa na man of the match abrante fa ni Michelle Otu wono ene se game na course no empanifo di 2 dwa so ne na ne monbo enso esu ene osi akan ene ma Lagos City na abrante no so di message kakra ene ma Ghana for yente se ma Michelle Otu Lagos City player ene 2 dwa me person a good game. Montman sir, Kebeham relegation survivor no sanity. To sad but you 20 mind say a bit me akon all out near maximum 3 points. Enti abrante fan Michelle Otu and it is 72 ja. Yanda ni remo na fe kwedi nkomon fe fra branch fa Emmanuel Adwuma-Adwuma enso ncha branch obeka en kana osina kan erema kumase asantro gbo hato bobokwa ye fe great Olympics akwa ma no ni na enso abana na atwimu ana se enkomaka branch enso de beja ene se kopiemu awasambo jan o se foundation kasi abrape enso era bonti under 17 for so beboa na fe ni amatumi akoye de ama matora metencherechepa ana sa branch abesha enema ni na enso ekoye emam ne no ana sa branch fa ni maro Adwuma-Adwuma ade nsem kaka de tudwa wase Ghana ade oba ye under 17 under 16 ane under 20 ni kwala no mu no ye aya na enema nhyada nko yie kura na wase etumi eboa na fe kwala no jom na so yie na se kwala no beginom na so yie ana fe blasters na ade ni na enema betumi akoyie papa enso edema no se ehanu mi se wepiemu a ade ebehia se foundation a ejina na so pa enso betumi aba na fe abebo na nema akoyie na obawie no ana fe osa samwajan the foundation obompae say betumi ejina national fee abeboa enkwala bebre. The foundation needs to be strong. For the past some few years, I think we lack the foundation. So this kind of initiatives are very good for the nation as well, because when you build the foundation, it brings a lot of talent for the senior national team, that is the Blasters. So we need to build the foundation. And looking at this Baby Jet Under 16 program, I think we will get the foundation very right, get the right players, the quality we need, so that the Blaster can get the quality we all want. So we ayen sama branch fa ni Emmanuel Adwuma-Adwuma ere ajaye eno gura mo baba yela sports stadium at 3 p.m. big game no eba so Fantabros Kumasi Asante Kotoko ne Karua United ene de hihye so na me no kasenura ene papa fa no Abdul Ghazali Kumasi Asante Kotoko coach Oton Safrem Lanti aduo no se momrai na monko campaign na fe nyame admen ne monko face Karua United na sei ene koye goalkeeper for Moise Poiti ekobi afi Danlad Ibrahim ekoye Frederick Asare etimi kobi Masol Ajman Augustine Japan John Tedeku, Andres Appel, Abanatefen Muhammad Alassan, Etimi Koi, Afe Uko Anima Najese, Yusuf Mubarak, Richie Buadu Agaras captain, Otimi Kobi, Justice Kwabrable, Etimi Koi, Eric Zeze, Enoch Morrison, Afe Abanatefen Dixon Afuakwa, Sharif Mohammed, George Infegi, Stephen Mukwala, Afe Abanatia Efan Solomon Safu Taylor, Rocky Jamana, and Afe Richmond Lamte, Winnie Mlantia Duna, Papa Efan Abdul Ghazali Sene, Omuko Fesi Karua United, Namanoka say Nations FC, Womani Papa Efan Samuel Bodu and so etimi reach agreement so what is Samuel Bodu akofa Nations FC now you so Adwuma as a head coach and chai and akofo no qualified free division 1 league bet power Ghana Premier League 2023-2024 Nations FC eba bigram eti Samuel Bodu na dachi biano obe head coach edema Nations FC yanda ni remo enso okoi na tere nkodi nkomon femfa no emfama na otwere ye okoi na tere for etufa ekopiemu okoforudia ekwachi koforudia switcham for bomakana bakwa amo prayer ama tumi anti si ade ko united no omo anese ama ba topi omo group na enema ekoye ade mo ye papa na no anese omo piaro na se kasamafo enso akasa kakra na ko piaro na se papa fan Daniel Sefa ene kasamafo san manager ade mo ko united boboko no wade nsam kakra de atudwa wase omugusu egu akwan so a preparation ade ni na bibia egu akwan mu na pre-season omo ko last season be start season fufo no enya ade enema ekoye enso ade mo na enso omo da nemu a ama yesere kopiema table no omo enedi kan na omo bompae se ombetumi qualify ede akọ medal league yenti nsema Daniel Sefa ede ajaye normal eniama na okwa United ye previous years ninja afiwe mpuna league no ye ni 10 no enema mo ye dey kakra because last 2 years last year anka ebeka 3 matches no na okwa United ye nya qualification ni down but now a part of the game so this year we are determined to qualify and by God's grace after playing tomorrow's game and the next 2 games ebeka no okwa United will qualify to the middle league.
we ayan sama se kasama for enema okoi united bubu kuno pa fa Daniel Sefa ere ejaye yenwura mu wafu zombi under 20 women's tournament etodwa e Ghana baba last sports team ho ena jimede no ekoso na mino kase tournament no edu awontem na group B no games no say ena weekend ekoye Togo boboko no so tra ho ma no enso timichi Niger ma no ebo na economy ensa na ese Niger ma no etimi afoball Antwerp Nigeria ma no chi Burkina Faso ma no ebo na economy ensa Burkina Faso ma no etimi afoball Antwerp nyame adoma kwada bay ena semi final games no e shase na Ghana mino kase ebetonsa ena fe Burkina Faso na fe semi final 1 no e de ahyeche so afe semi final 2 no say ena be ko Nigeria ebetonsa de fe Benin no mo de ayantam so na fe yehu team sa nyame adoma Sunday bay ebebo na ese the grand finale no e wo Kumasi baba last sports them 3 p.m. and asa dwumedi no ebe baso yenna ni na fe yenwramu na yehwe Ghana 4 players omo eyam crofo cross a omo Asia kan no bebre na and some teams no eco relegation akopiem Abrante Odikan ayo former player de Kumasi Asante Roko Abrante fan Mundasiru Sarifu obeka Abrante kopiem FC Sharif kakra na esi okowramo enso Saudi Arabia Pro League no enso mu kosi akanka and mabobo ko fan Albertine na Albertine foi and as a former Kumasi Asante Roko player and a former Kumasi Asante Roko coach ya fa Dravko Elugaro Zetuno waron so awormo as head coach sesi aminu kase de omko relegation amobo season we no 20 point per and as omunyaye as relegation no omko afa Brante fan Muhammad Salisu waron so eco relegation oni ni nua fa Kamadin Sulemana no musima kan Adama Salanti boboko no sesi ameka se de kopimo ewo UPO ni mu a anya de omo ewo mbi omo kopimo ewo championship nim afa Brante fan Daniel Amate waron so kopimo ewo Leicester City boboko ni mu a yade Brante no ono so eco relegation apina enso ene de chambre pam yade be brana fe bia koyi yade amount afa yan fast da no Emma Elohim Treatment Center Dr. Bednegu amaso yasen ede ye kwa mono ne na woti Dr. Bednegu dia no we be kase wono de eba se yemfa yenko nwuram kopenu no han enso emme woso ne fa nya dura betima abu ani padua na enu ani Elohim Treatment Center Dr. Bednegu ena make for dia no Dr. Bednegu de yare ben ena ontimi ntoase wono no si na se kidney fail wano wo de wako ba bia su kidney na se ya fa beda Dr. Bednegu betime toase na fever ne typhoid fever ne sa asma ni we ni de enu kwa de kitikiti bi kura enu de bakura do betine te enso eho na doctor se brai foda no enso eye se foda eye 30 Ghana cedis afi card no enso 20 Ghana cedis on saka tembia be ko doctor obia no na yese enu untweske bia machines ben ena je se doctor enibi massaging machine na yese ye de behwehwe widie nimu ani umoja nimu ade ehu yale atiti ni anu Dr. Bednegu enso obi anyame na meka kire o afi Bednego ko bi tes na atimi aba ye koko kunkrofo okwabrane timi kosen ya ne so a obetimi achima ne ntimi ma koto Bednego ko bi tes ni bi eno no ebetu ase akemodan keno pharmacy uduru a obetimi anya biata enya asem keto na yese Elohim Treatment Center ni de ne branches no doors bebre nkokọ afi wura mu enso ewo hɔ a afi enum na yese koforidia bebre bi wo hɔ enya asem keto afi kese na kasa ewo kede unya duru keda ɛhɔ ana yese headquarters no enso akemodan for yato adi doctor abebie bi wa ha enso ewo ha kyese all right na yese Dr. Ade na yese unya duru all right ye ni Dr. Ade ena ye opposite wa enya asem keto 2 weeks bia no na yese Dr. Bednegu enso etimi banti ya wade etwami ena Dr. Baha nyame adoma ya wale man kyese ye ben na wotwe Dr. Bednegu be pie mu akemodan enti yale bia titu bia no fa kwadan no oyira kwan a no afre number we 054710 8393 054710 8393 Dr. Bednegu fayaleni akodano na Dr. ebetu ase edi amao yeshen sauna se RFA CAF Confederation Cup asoye na kopio final no ye first leg no ensu etodwa Endra game no sei ena esi eko Young African etnamfi ehye kan bako ama USM oje eko bomba kan mienu a amo prayer ama tumi anti wei game etodwa ewo CAF Confederation Cup na se a medimu ensam kaka no heriajao yenwura mu awa under 20 FIFA World Cup a etoja enso awa Argentina ne matches ni bi se ne be koso USA betonsa edafe New Zealand no de ayantam so sanso na Uzbekistan etosa edafe Israel no mu ediabom Brazil etonsa edafe African brother Tunisia no mu diabom afi Colombia betonsa edafe Slovakia no mu de ayantam so host nation Argentina ne wa mo tonsa edafe Nigeria no mu diabom England ebetonsa enso etimi ediafe
chese Haiti no mo de yantam so Gambia abatonsa e de fe Uruguay na fe Ecuador amatonsa e de fe South Korea we under 20 FIFA World Cup etodwa e wo Argentina Andrea matches ni bi eto fam Honduras etna fie sheka no bako France ebomo ekano miensa enso ormo mutimu bako afi South Korea antumi anhyebi Gambia enso antumi anhyebi Iraq antumi anhyebi na England enso antumi anhyebi Tunisia etna ama Uruguay ebomo ekano bako ama antumi ante asat nya table no say NCT group G no England edikan 7 points Uruguay tosumienu ekuta 6 points Tunisia aba tosumiensa ekuta 3 points Iraq etwa omo ekuta 1 point na group F ne de Africa for koini na Gambia for pe NS modern bono enso ekwaso yepa omo atopem group na with 7 points group F South Korea tosumienu with 6 points France tosumiensa ekuta 3 points Honduras enso twato ekuta 1 point. The French League One weekend say ana results no kwai Angers enso timichi Troyes Bonnekanimi no Troyes eti kanibako Clement Foot enso etimichi Laurent Bonnekanimi no Laurent entimi football Antwerp sanso na team ifano FC Lens etimichi Ajaccio Bonnekanimi ensa Ajaccio entimi ante Lille Metropole enso timichi 90s Bonnekanimi no 90s eti kanibako Olympic Lyon enso timichi Star Rams Bonnekanimi ensa Star Rams entimi football Antwerp Olympic Marseille etinefie Brest enyenufo team ekobo Olympic Marseille ekamieno ema Marseille eti kanibako Montpellier enso Trauma OJC Nice Bonnekanimi ensa Montpellier eti kanimieno afi Star Reniers enso tonsa edife Monaco ma Star Reniers eti Monaco Bonnekanimi no Monaco entimi ate Strasbourg enso atonsa de Paris Saint-Germain game no eye 1-1 ansana Toulouse atonsa de Auxerre game no eye 1-1 me no ka say Paris Saint-Germain en etimi agi de French Ligue 1 esio ma betiso yenna ni remu ewo Italy yetara Serie A na so na atwere yesei ana sa result no esi Korea Sampdoria tena fie sheka mienu Sassuolo enso ehye mienu Salernitana hye miensa ema Udinese enso ate ekare mienu Spezia Calcio etena fie tumi ahye bi Torino ekwachomo Bonnekanimi nan ama tumi anti Fiorentina hye mienu ema AS Roma ete ekare ba ko Inter Milan hye miensa Atlanta ete ekare mienu Hellas Verona etena fie ehye ba ko Empoli enso ehye ba ko Bologna ehye ekare mienu ema Napoli enso ehye mienu Monza etena fie tumi ahye bi Lecce kwachomo Bonnekanimi ba ko ama tumi anti Lazio etena fie ehye ekare miensa Cremonese ete ekare mienu Juve endo etena fie ema AC Milan ekwachomo Bonnekanimi ba ko ama tumi anti Napoli aje league no crowdada yenwura mu awala liga say ene kwa Madrid 37 aka one game ne adwumene no abena wie ye Sevilla boboko no tonsa de fe Madrid Rem ekwache Sevilla Bonnekanimi no a Sevilla eti kanu bako saso na Almeria tonsa e de fe Valladolid obi anfa ball anfa Tottenham Atletico Bilbao etena fie ema etime fe no echi ekwa Bonnekanimi bako a wentimi ate Atletico Madrid enso etime che Real Sociedad Bonnekanimi no Real Sociedad eti kanu bako Barcelona boboko no echi Real Mallorca Bonnekanimi ensa Real Mallorca etimi ante Cadiz boboko no enso etimi che Celta Vigo Bonnekanimi bako a Celta etimi football Antwerp Getafe enso etimi che Osasuna Bonnekanimi no Osasuna eti kanu bako Osasuna team efano na yograma na yese ene games ni bekoso na yese Rayo Vallecano enso etimi che Villarreal Bonnekanimi no Villarreal eti kanu bako ansana ewa Mestalla no Valencia boboko no etonsa fe Espanyol game no eye 2-2 Barca waji league no esina betiso German Bundesliga Borussia Mönchengladbach etena fie sheka mienu Augsburg entimi anti Bochum sheka miensa ema Bayer Leverkusen preya mantumi anti ekanu wadabraka Borussia Dortmund etena fie shemienu Mainz 05 enso shemienu Eintracht Frankfurt Ostrefi sheka mienu Freiburg eteka bako FC Cologne etena fie shebako ema Bayern Munich ekwachomo ebokanu mienu RB Leipzig etena fie ebokano 9 ema Schalke 04 etimu mienu a Stuttgart etena fie shebako Hoffenheim enso shebako Union Berlin ebokanu bako Werder Bremen entumi anti ekanu Wolfsburg shebako ema Hertha Berlin enso shemienu asase niamnu kasa de Bayern Munich ajelege no ekokra da na kopioma Stuttgart eko relegation Schalke 04 ko relegation and fe Hertha Berlin enso eko relegation EPL ya dijumede no abana wie Arsenal etimichi Wolves Bonnekanum Wolves entimi ante Aston Villa enso timichi Brighton Bonnekanum no Brighton eti kanu bako Brentford etimichi Man City Bonnekanum bako a Man City entimi ante Chelsea etonsa de Newcastle game no eye 1-1 Crystal Palace etonsa de Nottingham Forest game no eye 1-1 afi Toffees Everton etimichi Birmingham AK the Cherish Bonnekanum bako a Birmingham entimi ante Leeds United etrefie Tottenham Hotspur
kɔbɔ ne ka no 9 Leeds ɛti ka no baako Leicester City ɛtimi chi West Ham ɛbɔ ne ka no mienu a West Ham ɛti ka no baako saa so na Manchester United ɛtimi chi Fulham ɛbɔ ne ka no mienu Fulham ɛti ka no baako Southampton ɛto nsa de fe Liverpool game no ɛyɛ 4-4 meno kasa itima yɛ fa no Manchester City ɔmatimi agi league no wɔn mo kɔ relegation no enie Leicester City enya 34 wɔkɔ Leeds United enya 31 wɔkɔ Southampton enso nya 26 wɔkɔ wɔn mo a ɔmo so ɛbɛbɔ EPL Nyame Adwuma next year no say ɛnɛteɛ Luton Town wɔn ma qualify ɛbɛbɔ bi afei team ɛfɛ no Burnley na papa ɛfɛ no Vincent Company ni team no wɔn so ɛbɛbɔ bi ɛna afei Sheffield United when 3 teams Nyame Adwuma next year no yɛbɛhu wɔn so ɔmo bɔ EPL no bia anɔpɛdi nsɛm no yɛdi ɛgya wɔ yanko na yɛkɔ deɛ sɛ brako sɛ adwuma no makɔyɛ I don't know. Yeah, why be a cabby? Why you would any car also? Why because and Ramasisi, and Ranami Yamasi cool, but who's a mayor sports and apparently my client. It is a black wire the pan, Munya Munkovi, Munkovi, we are some. And the next week is all my let's see. Namian Mukwadam Europa League final, Nebasun. Oh, the Blues Pap to shine ho. Yeah, Kwana for the Chama General Boba, Akraba Betrasia Commandia Cositama Nonduba, Akrabe Solena for Fufronso, Etimi Ababetua, Yaman Maria 1. She had Joshua Cabejanim and a fair pound for no name fast person, Emblemo, Yakramo. Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM Oh, I'm a pro.
Adwuma for amount for amount at Ahenkan 93.3 FM. Come name it. Yeah, this you ye though. It is what could be a glass of bro. And you won't go on that dear you. Chami Humesia. Nasa Mikasache Funia. Ufoni Mami Mwaye. Ha. Ufoni ni wendi asi. Iripa didn't say, a young boy, and young wow. Okay, young faster than call Mother Sports Team. Kofi Ejiri, Deputy Head of Sports. Oni Obrimpon Opokuare. Somebody updating at the amount. Yet was so. Some 33 minutes into 7 a.m. Marching your most authoritative social, political, and current affairs talk show. Ade, yes, in Kunya, for God encounter, Edinya Mejiso, or Boba Ofuri Amanfo. We say good morning, Mayor One. Greetings to you and all Ahenkan FM workers. May the Almighty God continue to protect you and guide you. Greetings to Honorable William Ejapon Kwetu. Okay. I'll see a glorious happy birthday going out to you, Dorcas Tebua. Dorcas Tebua. We Africa Braconho. And I'll see him for Emma. Inti Dorcas Tebua. It's your birthday today. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, live to be 93.3. And beyond. I don't know my so I don't know Monsa. Hey, 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 then in the artist oh no. Media me come kusia odokaya odama metu America. Samson, a glorious happy birthday going out to you. He calls you beautiful Queen Millicent Abena Krofi of a Bree Presbyterian College of Education. Now the message, I say, my life is forever blessed to have a girlfriend like you. I always vow to make you happy and give you the life you always wished for. Hope you have a day full of fun and laughter. Who be using me radio, enemy program the video do. Allah to Allah. And that's Fidel he fought. And also the BD hey, mo chrem who crew mo. Here for front in fair. 2, 3, 4 weeks. Na ya could run ho. Blessed Sun 2 p.m. Asante Mampong. And also President Akufo-Addo, blah 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 blah. We will get there. Nyabutre.
Alice Dubuache. I say open fire. Shama B.A. Edna Benya. Hey, what can the man pay? Abraham Ope Tete. And also keep up the good work. Yeah, that's it. Be Meshach a champion. That's a great show there. Yeah, that's it. Muhammad Jenny Nana Kofi. More messages, you know. Yeah, quite any mono. Yeah, everybody are back in kind in Adia Mamu. Yeah, that must say. Why are there? Woo! Just something to spice up your week. Jordan here, man, I heard there. Jordan with the head there, and I was like, Sunday 29 or try 30th, 31st. It's a week we in one casano. More de pa. Woo! Taba, 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 Ghana adisiye Adwuma ofore amanfo amamo ate Ediba Ahenkan 93.3 FM. It is a me of yourself. I say, Mr. Nelson, when you pan it in second, I am boy in your am I being savage? Would that be no being a dama? Am I don't read? You must send me one to me. Madame, I come to me. Yeah, I can't say money na. I feel found that into your bracket into your foot to near this room. Yam fan to some farmer. I don't pay bro for casem. You see, you are not stuck where you are unless you decide to be. You are not stuck where you are unless you decide to be. It was what I said in some you, Juano. Maybe mini boafo the okay can say be brayate. Be anyone more bass as you or boafo, just a bow so. I no pay me say, baby, a no, baby, a wedru bia wa bra bomuno. Just say be a would you to me say, baby, I'm one way me pay. On worry, just a would you to me say me worry about me penisa. But say, 1 yan to me say me worry and pennies are a person me warrior. O bow so obe worry. Ebi a person with 2 crying. Baby, I always see I so media me come baby I krum ha me de. So would you to say krum ha ya de na person will be 2 crying they are fine. But say o de show trim say me person me 2 crying will be 2 crying. Media me phone wa me don me ye don didi. So we ye don didi dey na ya forget Farmers Day. See e bebo aba so. But wo de show trim say Farmers Day afi we mu no me person wo mo ye bom aba so no me so ye bom aba so a. O ya e be ye yie. Adie bia wo de asi wani so a opese we ye no. Sa wo ka kire wo ho say baby am we that is not all. E wo say me bom me ho so me pem so kom animu a wo be pem akọ animu. Store no a wo pese wo bie mu no ehu atọ so eye wo se wo ntimi mie. Sa wo ka say o me de say ma bie table so no a me okay de ene eno ane ye wo awasem a. You are not stuck where you are unless you decide to be there. Just a one kasa wuji tum say baby ame wonu amepe. But say wa anya ntum na bebo ho so a wadwuma no betumi abiem. Akwantu no betumi atu. Aware no betumi aware. Edan no betumi asi. Adwuma no betumi aye. Say wa anya ntum say o media me ngoma sua ni animu ani nti nkrofo adwuma yi a wo mo tetete office yi wo mo kika brofo akese mi ntimi nya bi because me ngoma sua ni animu a ene say wuji tum sa de afine but say wa anya ntum sa na aka kire wo say wo mu say ngoma sua nya papa de na so betumi ene wo mu nyina de asi ani a me pa cho we ebe yi o ya ebe yi. You are not stuck where you are
unless you decide to be there. Yere car edi traffic mu. Say traffic no eso red a. Ubonsu no mu nyina gina ho. Gina omu gina ho no mo no. Omu twen bibi eso green a. Ubonsu omu nyina movie. Enti eso red no omu yo madwen so we are just stuck. Enti eso green kura me nkomani mu a. Yebebo ne so aben. Yede ne pin. So you are not stuck where you are unless you decide to be. Anopai wodachi inti. Die de bre wo no. Kristo asumdwe nka wo ho. Na na dom no so mfa ma wo. Ehumo bro anko so nya kese na onhye yenden. Sene na no na Paul e ka sa asem no. Osi mitimi ade nyina ye. Enam Kristo Yesu a ohye medin enti. Anopai baabi a waba mu buo no me sre Kristo Yesu se onhye woden na oho enye den. Sene be ya obetimi ni obra no de asi ani no adi sunkonim. Na se wogi atum se me de me yenkuku oba ne de enya de pa. Wogi atum se yade we no ane bekumi ne de me pa chew eno nya de pa. Gi se wogi tum se wanya antum de a ayare sabeba enkonimdie beba. Kristo Yesu adom beye kese na nehumo bro bedoso e de ama wo da chinti ene ne de bre wo eno no wo da chinti. Thank you yanto aso. I'm at the point in life, if you understand me or not, misunderstand me or not, me, I'm okay. And if you think I'm wrong or not, long as it's what I want, me, I'm okay. Cause who are you to judge me like say you be holy past? I did love my life, get my peace of mind, that I try survive. That's my body, nobody holy back. And my happiness comes first. I never come life to stress, yeah. I be like Terminator. I did deliver. I pass it doctor. I be like Terminator. I did deliver. I pass it doctor. I be like Terminator. Okay. Enti yade de ubon krata mbo so de beto aso de ama. Wadwen chere so betimi de aba na fe ye kwa animu ni akenkan ni nyina kama de ama. Can promise with that one. Fufra aba no. Adi. I only care for money. I never care for perfect. As long as I'm happy. See me, I know for sure they know me. Young boy, but I know G. 6 years to smoking. And since I entered the game, fatality. The troubled days, sleepless nights, things I see, inside life. I think I Charlie the things I see. Don't live to impress nobody. Live out my thing, them forget. So only panya me. Oh no. Oh no. Cause who are you to judge me like say you be holy past? I didn't love my life, get my peace of mind, that I try survive. We all be sinners, my body, nobody holy back. And my happiness comes first, I never come life to stress, yeah. I be like Terminator. I did deliver. I pass it doctor. I be like, tell me.
Okay, young Connie and for the bunker tambo so no fantas on fama. And you actually you better than you but I enjoy kakra. That is yeah, more the pa. Ali. Download exclusively ZackNation.net. Thank you. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Any if you mama ache. Mejo so Bibi aboko de. Nyame adom boko. De nyankopon ase papa adwen bibi aboko de. Nyame adom ehun oden sekire konkon na so e. Kera de nyame adom yase ho ye pa. Enye kra yase ante se PD. Awo. Ye pia kakra ma na yeja 29 finti no eni da so ho dia mpo a ye twa ne so woni da so se obeyeye enti obeyeye eno nso so eye bro no won kran obeyeye se watena ho da oh yeah asalaja lai mu ho no obeyeye asem wen kran de bro no ho I see bara weekend ne ko say ja Dada now. One ko baby ah. Oh, David man ko baby aja. Ebutu fie sa hwewiem hwede no me kwa. Sa. If you announce weekend one ko baby ah. Team team. Kokotako. Oya kokotako o team ya o team. Ye de ye ko ofun ase. Okay. Manager ne ofa no. Yeah. Ti ye ko ofun ase. Okay. Yeah. Ekoko support wo mo kakra. Yes, you hear chiri. Sa abo anso ni eye ni bi nso wa ha. Bi tito dwa. But weekend we yankasa na eye ni doso. Yes. Bebia ni doso pa. Abena se wisa. Na eye o bebia. Asene kwa de metisi se na ye se 30 se den. Say 35 was I mete 35. Sa. Eye ma kuma ku 35. Tara me mete. Me eye na eye Omunya ye Debi kabu. Na ye 1 2 dom de den. 35. Na ho be ko ha de. Sana mete. Uko obo a sa no mo ye yie. Omo ye ni nyina wo baby fa ko. Ye ni nyina baby ba ko. Tumenya nsanwa. Nene se nsanwa, onsanwa bese. Na se ye nya yie mpensanwa o. Sa ni tina obi wu na ukun sinkofo osu bibiri sa no a. E ka ba fie. Ba to me dia was o mu jai sa no ana. 35. Eye no mo bom bebre no. Eye? Me de adabi enya. Sebu cost mo ye. Cost be. Hwana ozi an ho be kire. Se machine ba ko pe eno no mo di na. Ye nyina. Nkunya na se kitekura nso ba eno a be ye nyina. Nkunya ba ko pe. Nkunya no nso so. Ye fa ye ho ko pe kinopins ni ade bia. Se kwa de omo ye sa de no mo friend say community center. Yes. Ezo lo mu obi. Omusa kura obi nkunya sisi nuase. Eye pa. Oh eye. Social distancing adwuma. Oh social ade asem na. Se bibia ni ba bia. Fianso so kura Sa Andrew Penny say bibia ni ba bia na. But still ya measures no. Oh say measures ni de to say nose mask ni de no wan kakra na e wo say wo a wo ye. 35. Obia de dom 20. 50 kura ba hwe. Ya yin kakra bi. Nene pa bebra ba. Eye pa me de mani je ho. Ya kan ye ni bom sa na. Oh, kama. Na ensama no otu obi betimi abonsa. Ensama be na ope. Ni pa wu akọ no. Wo be bo obia na. Ye bo ni minim. Ni onim no na bo. Ti. Na wo se ebi won ma ya mu abusuan de ebi nso no. E wo se wo bo ni nyina o. Eno ni ye friend no kurutuo se bibi sa. Yeah. Eno ni ye se abusuan bia asona de no ha. Omo sisi o mu nkonya. Na onso so wakwa ho no mo. Ena kro no so ya omo so e de yi ni bisi ho. Adaka ni bisi ho. Na matum. Me de ye. E be bo am kan bu sa no. Menya sa. Se ebi ho ma no mo si omo dada. Okay. Ebi ho no ma si omo dada. Na ka yi no. Sa. I see enti na watwe wie ye no ne ekoe no entrance so opani ne kasae opani no se nyame yadom a Friday ye nuanom Muslims omko mosque eya om na alase emfama Ghana covid de bae no
ye declare enamiensa de si ho se ye de bompaye asre onyankopon so onhu ye mobo we ba sra so dem announcement na me ye no onhu ye mobo na onhwe ye nso nyame ya adom ohun ye mobo hwe ye nso ene ode yen atwa pokoko no yakoduru atifin ho no mo a ye nye boni ayefo nti na wo se ye de so aseda edmerade enti nkaibɔ no ne yedi nkan no ye efiadafo wo mo aku fiada asɔre no Allahu akbar nyankopɔn ya adom a efiada yi ɔmo ho ala ɛyɛ ɔmo san kan kyerɛ no sɛ nanado danko akufu ado ne ɔman Ghana sɛ wo mo ɛda na se nti ano ne ye fiadafo no okay afei memene dafo no nso gidi kokɔ ɛne gidi tuntum gidi fitaa ɛne mo amakaka hu we for no one day enti na do ka kire saafo yi nso se nyame ya adom a memene da no omokɔ a womo de Awurade ase a womo enne Awurade ase emfama Ghana na omo kan kire nyankopɔn se ono na ado odana se pa na ni aso se oman yi kɔ ahohiahia mu yeto nsade frɛ onu nyankopɔn no ma de be ye bambofo na wahwe ye nso na afei kwasi adafo no nso no mo de de be kabo kwasi adafo na baba do badish e mama lo kwasi adafo no so kwa sorry a wo mo so nkoda nyame asemfama kwasi adafo no de se adwen ye kwasi adani so nso ye kwasi adani ala onya kwasi ye kwasi adani so me ye kwasi adani oh okay eni ye enti yanso ye ko Sunday ya nkoda nyankopɔn ase ndi mi obi eya de pa ana ndi mi obi aseda ya me dey say that na say oba say special Thanksgiving sa o si cathedral na ni akoye no o wie cathedral no ni akoye wo ho na de cathedral ni mai no ni aso dan kom oh si wa your mind dey anam na time wa ye kwa ahohiahia mu ne ye si cathedral se na om dey o si na for me ensa no o via go independence square baby e chechire aboa no ho ane san no me nim se komba ye ne kese puna obi a for me ensa o ma anya ni sa o anya independence square no we declare na sorry bia ba se no okay bi o we so mbe ye hu dede nti baby e chechire aboa no ho ane san no na yifo na ehefo ai gong obi a gidie bia o gidi se oni omunji yesu ayi fo no Lupita fo no papa papa recipe aba papa ni ade fo papa ni ade fo ento mu nyina ba bia ugidie wo bia no okay ye re kwa asedam ya yo etina na do nkrai bo a wo se ye nka nkire mo ya na ase sade ye kan wo ya won fa bi no we nso so yate na so ye mu bi de en fa nya adwuma da nyame ase de se obi ka kire wa enya de mo me da na se da se kofo awuo nti special Thanksgiving covid na nkuye wabusu ani bi en I was say yes that the mirror na yenti ase still the battle is the Lord's akoni yerade kun kwa ya kwa wie na za yerade kun wie na se eguso kun economy no oh okay ndi aka economy ma ko covid de na wi aka economy no ye twe economy ni draw se fa nwie mu oh okay ndi ye hwese ye be propro ne ho na economy na gina ne nan so ndi eno so de ahye nyame nsa say still the battle is the Lord's me 36 months bi wo IMF no say omo say no be den 36 months say omo say dia ba Oze. Any yensa be kan sika ni nyina. And say sika ni by 2024. Say no money so. 2024 na yensa be kan ni nyina. Enti afiwe mu yensa be kan 1.2 billion na another we no so aba for 2024 no. Ebedu no mo da so te so. Ehifo. MPP. Ebedu na ado amamuo. Na agu. Na eba nyese agu na aba wieye. Yakase bibi agu a. Yakase no, yakase bibi agu ana che ne botaye no wanru ho. Na botaye.
What does that be oba Ghana and shisha yemua. Yet to aba in fear 9 bia. Into a real in fear 9. Into a real botaye. Okay. You yati. And you were into a real in fear 9. A real botaye. Okay. Into Yankopon Adwuma by 2024 the no we. Yati. Into 7th January 2025. Not to say. NDC for take over. I'm not scanner. IMF scanner bet was one. Why ain't for? NDC for. One am for. NDC for. I got NDC for. What's NDC for? Be take over 2025. Sir. My prophesy. Hey, sir. What's why you know? One is our baby mo. One share. I must have. Kennedy, tomato wa Kennedy. And come show me bebem. Feely. That's your waha. By ara me wura ho. Ade. Me wo hono mo ya me wura ho. Because we mu di ani. We di wani a wo so ogefo mro utwa wani ogefo no so no. Ogefo no so ye de otiso yi ni nya kakra. Chese anu na ahometa no. Ankretawia. No bi so saka na adu be kuyen se no wakuyen akoduri de kama hama embe wie ye preko. Sa. Anu nyina ye nsem ya wo ka. Oh yes. But seriously ara me wura ho. Because no, the same thing. You need proper alternative. Say MPP amamu enye enti NDC meji yen NDC no so monya asoro abofo. The same thing. Abekronsa. Omonya asoro abofo. Ehu. Erade hu no man. Dem ayanti yedie. Oh, yeti enko be. I don't know. Na for be o ma hwene na mo no. Agye mu che. But I think say with time no. Ebecho. I was say ne political parties mienu no. Ekasa. He, me I keep saying say ye den ya for now. Say bibia nyansi ye ne de. Omo no mo da so ho. So I just say. Enti I was say ye kire wo mo ne yen Ghana for ne ye pe. Na omo nyema yen. Omo so ntia ase. So mo na mna kura wo. O se ye nkire wo. Na kire ne ye nkire wo dan biem. Wo mo mfa, wo be kire kro mfa. Say ye nkire wo ne yen ye pe no omo nyema yen no enie. Anka yebekoto aba no nanka chemo dan NDC awini. Anka yebekoto aba na Asante Mantemu NDC awini seat ni bebre. Anka yebekoto aba no nanka voter region MPP afa seat bebre. Obi so abodua dane. And obi so abodua dane. Yeah. Kopim say. Yebedwin sa adwin we no. You forget it. Yeah. Voter region MPP. Ebe jire. Na Asante for so to aba this year be ye papa ebe jire. Any. Na chemo da. Omo gina no. Omo mwa yen. Onu so nya na adwe. Omo gina no. But to MPP no omo mwa yen. Ade ba kun so amensu mahu o amanyosem no ho ne say. Menya sure say obi ye MP a. Obepesen kade bia yimu ni dimbone e wo radio so obi ye DCE opesen kade bia me de enka mu bie radio no anka ommo me dimbone me bae ma me yehwe I don't think say obi adwen sa o nya sa na tie omo twe ma enti eno ne yabusa say de ne kurem omo twe ma de say a typical example ya aben yo teso yi so that say oba be ya de wo assembly na ade project na oba no o de ama contract wo soro ho entity say bia Ministry of Energy na Ministry of Energy no mo de contract na ma wo soro ho enti o DC ana MC no unim ho hwi yo ba no an say ba straight ye ya na a letter say okwafa koma MC no say contract no from above any e dia ba enti eba sa no a DC MC no no ma na powerless enti ejabo de ade na ekoso onim contract area mu ho a ye be fa carpenter fo so what you say enti sa top bottom approach no a wo mu use no e na be mo maka opposition no 2008 de mo ko opposition no sa sunsum no na asante asi wo mo so se no ya eden 2008 on back oppositions oti hono mo ana yes order from above yama contract ni free soro ho enti wuti hono mo a woni mi ne ko onso na wonkofo ni mo a yebo udin se mo beka ye emre bi
Yes, ye cheche se cylinder was a co-port. Yeah. Unze ho asem bai. Eno na ye contract Ministry of Energy na de ma yo. DC ni MC for no minimum ho hwe. No aba. Wo ha ni afro se yes nkrofo bi abochenku che cylinder bi wo ba bi. Na yes ye DC na de akwa ya amanyosem mo che. Onim ho hwe. Almost all pilot from Ministry of Energy no de ba down. Omunim ho hwe. Mo bi amane. So I say. Enti na sometimes you know opposition after from. I think so because sa home chrono 2008 and one TC wo so. And sa afie we so asan TC wo so. Enti wo de unsia de. And this nso ba no so sa. Sa akodwa na honhom o. Na me ka no am say ampa wo ade no. Because obi wo no ma he. Obi wo ma say ofra na dream strategy oba ya na dan. Because you see say asem kan o Ghana shebri kra Ghana for no nkasa ye de betimi a kire ya adwen ye nkofa ne say yakọ akoto aba ye to aba de na konwa no adane akodi NDC fo nchen NDC fo sisi ye me de me nyante message bi o mo ka ho asem de ana wate eno anu so mo na ado abon wa mo number nti mo ntoma ye mo meje mo bu wa NDC for message o mo de na mo aye bo ebru ha ye se na bejo bo bejo bo say anu ani message o mo de nam but se ekoto aba no na omo ba omo idea sisi o mo ti akire ye o mo ka ho asem ye de ebe ni sei no onya betena konwa no so pe na asesa ideas ni nyina asesa be bi enam fe o ka hweche no ntie amabo opani ya wati so yin sempa wo kan ye wanwo oman yi we nye hiaman Ghana nye we hiaman Ghana nye hiaman o hwe the vim and the energy vego a opani no de kana sem ho kasa me se oman yi nyo hiaman oman yi enyo hiaman Ghana yeti sika so akomode nanso enam amemu a enkoyi enti oto ne boase a akomode amemu ni nkoyi ndama komode sa asem a oka no 2016 ene wo ka kire MPP ni bia ne wadwa o ka kire na kwa covid ni na me fa ho ben na all say so on asem ene ye begina so na me ka kire say chairman abrabo ne ye bo no hu ba bia wunuru ho da no ye nka wasem mo ene no kre masema ha maka kire de bia me ka wa ha mo enya bi da asofo bi no mo nsu preach against and wakoto cars eno ko because so hofo afi na wo je one city afi na wo je queens ya botre wo ho no mo ani nyankopon ai wadom abompa ya ma wo church member bi oso papa wo bompa ya ma me no breakthrough bi apai enti me send $100,000 ebe to account ni mu wie na kokko hunu wie a afei o preaching osofo ntokas osofo nya yi no na chase esesa enti wo mo brandru ba bia yenka ho asem bone obetimi aka ho asem batenka ho asem bone yeah all those guys they have not come near the presidency before but you have the gut to criticize me Sure. Have you been president before? Mahani. Even your small party, you can't manage. You want to criticize me? He say incompetent man. Incompetent man. So ba, preko, the man ya den wanu ya tindri say. Osubenya beto. Yes. Aya disuadio, asemi aya kan disuadio. Yes. Ye nyi beto ye but ye beto COVID. Yenyi beto ye beto Russian war. Enda chese wonim de wokwan aso no. COVID sika bebreba mu. Ntini ya no nyambotra kasa. Yes, wonim de obehia. Na wonim se COVID bebo. Ti wo diska na ko ato. Si wahu. Wonim de obehia. Nti menka ho asem. Wode woduru honom a. Tena me se da bia abrabo no duru bia o se wo chi panyini a wafa abrabo na de na tenase. Eya na enye pani nko a. Me so wo kan bia asare me ka tell. Yes, no kwasem. Obu ha wo sha. But na experience we nya wa brabo mu pani bi kura ni bi ene no kra enti wo de pe obi a ono mfa se wo bibi hu nimde anasa de kura wo pese wo saka no wo hu nimde no nche wo ntena se on chirew emu haw emu amane na hu ni nyina ti wo kwa waboa wo ho enti esi wi no kura na si a enya afi na be se na we na ba yo pa
wanya solution campaign so dia wo ka no kra kakra no atwa ntro kakra yo yate right santro no ye wura mahama se campaign ne de ye ntro ne ayi no kre ye de frafra yo to de frafra bi duru ba bi a no kre no be yi ne ho asi nchen na atro no na ejam wo na ejam wo atro ne ejam wo se ayi opani so mo de ayi laptop be se textbooks na sam kra papa no wasi afia o papa na sam kra na afia na wasi asem we ba ro I got that for super. Obi asama on kai no. Me straight me dada was obi fa me project ga za gwa so dem obodo bala. Yes. Oni kontompo ni tukwa ya manini kan. Oni kontompo ni. Oni ni tukwa ya manini kan ni di nachi. Adi just was some laptop. Teacher for kwa laptop enko. Yo mo titi wo mo. Ti say o mu sua textbook bi. Dabi. No mo de laptop. Ena lap no a. We ni hwe. Prek. Teacher ni a ono kura waji ni sika na laptop odi ama no. Dabi ono kura wa enya free o. Otua. We ya we dey be money free now wait. Asamo. O si afia baba. Openi ni de. Me na asamo de ya. Me ko kan yo me kase. We na me say, enya Canada before the never ba. Omo akani nyina. Omo akani nya on. Oh, da be ba yire. Sa. Me say. Because utie Canada. Akomple kun. Sempo ugina na atu ayi ne asi ahene so mo mpewa te wo ho. Ante. Eno so de emfa. Memo wante ne ho. Canada memesew. Wudi akogina yanga say results ya akogina amfa ye be ta kire te wo ho. E wo ba emfa. Ote ne ho emfa. Ebefa me say emfa. Ghana for na pe Canada onye delegate na pe Canada. Ana me say na say delegate omo so ye Ghana for. Omo ye Ghana for but ye ba Ghana ni mu aduru ba bi ye sa chichem. Ana me ka say. For na be mafia okra. MPP for no ano tie. Ghana ha na ye wo no afia. Em say mo she dance steady yen. Wo ye obi den ya o MPP ni o. Yes. Mo wo ya ne den. Me pe wasem pa but me dia me ye MPP for. Mo yes. Sa mo tie. Sada je. Na o em wan wase ya na o kasa sei. Enti fi asantema mu. Me firi ho. Me se me call ayi ebu akwa. Be hwe emre wa e defend the MPP party. Na abrewa no ya analysis. The COVID ya na me se na matama num na me hwe wo. Kam grado ya babo. Kam o ye kra babo. Amusi fam. Omesi fam oma boss wo. Mumu ni fa wo mo a wo ji wo mo achi ni e. Am say je besi fam. Me ya ne den. Me se me na me kasa se me a kire onyu bi na ka kire me. Omu gina mumu ni, omu nyina si fam. Omu si fam na ne be hada pa. Asem akwa. Ma ba de na wo ye. A wo ye kan ye si. Me so mu si fam. So nante akro be na. Obenante. Enti ye wo bi ho ma oye ne den, oye MPP ni. We are the den or NDC ni. But the issue is, I was so omo ka Kennedy ho no. Omo ne Ghana fo ne delegate fo no. E kasa. Nyame anim no kra ye ntan obia. Debi. But empanimfo no omo atwe omo ti. So omo person be di MPP no anim no. Empanimfo no atwe omo ti no. Obia ni wono mo betimi aka kire wo se. Ne ho korogin. Debi. Obia ne nso wone ho. Ba nenso no wodi bi dia tutu bi ho a ebi dia ye bi ye chen bi so ade ase ye nti I was say omo akasa delegate no say eye 8 no a omo guso ka ho asem no e na mpampa so mpese omo break dia I was so omo akasa delegate ne tena ase na omo nya ase ye dia wo ye den aba omi ye mfa mo ho wodi ba omi ane ba mo betin opposition mo betin ho simple Don't try. Ebia na je mo be command epumu cha beto aba. The Bawumia can be loved amongst Monkasa MPP for. But Ghana for mo nim de akofo. But mo fa ne me face yen. Na make no. Na make. O me face yen mo ya he. Mo fa ne me face yen. Okay. Minim ensukura e kasa kire. Wonim ne ejeje wo mo hu. Etu do mo fa ne mra. Obi omre de be bia ye te Ghana ha ye hwa de. Because me brain why imagine someone to aba. Uni obi ho omo ese nto aba nyina MPP form ye disappointed. Eno de. But ono omo kasa asem mo kan say
Yeah, the omdi asuma si ba yen to omdi we ba yen to but omdi we ba dia. Ye beto. Nti na ye wo mo ho. Ye nkyere mo ne ebeboa mo. Enu nti na make say. Kennedy se okona sa anye ya. Independent president Ghana ha emfa. O di amfa kro me try. But emfa. Ebema unim. Eba ayese kwadwo bonsudia no wo kan. Onsi wo gina mahama no. Eboa no ma ne ko ye kan say abato mpesua nso nyina wo. Enti say wonu begina say independent e the pressure beba. E di beba ni pa bi hu. Adwen ye won pai bo bi bo a ye mo ne sabre ya na urade nsesa delegate na koma preko o se dina mo bobo ne de nhye nkran omo de ye won pai bo bi ba o mo na wo se ye bo na urade sesa o mo akoma ba o mi an time and drew ye onti ba ya drew zu han No, make out me. I don't believe in our philosophy, no. Yes, ejina no obi are capable. Obi are to be the man penny man ye. But the issue is, this is a beer. Omo proposition akọ. Omo proposition akọ they should present. So-called favorite candidate, no. And this idea, and ye be mugamu. Kromha. They will bon krata. No. Yongo. Ghana de shimama we chapter 1. Ye ko chapter 2 no. Ya ba mu nyina mo ache mamo akwaba. Ebiem esa de ba amansan ade atumu kasafidie ahenkan 93.3 FM amantem so esredi adikanfo. Na apoya mantem achema boabo ana kasafidie ebutuo. Achira bia no so no abo anopa no nwotwe apahu simani du miensa 8:13 AM. Jumadi asugusu awu etie watu di se machin mu no ye wo eye jumadi ahodo ahodo bi hihye mu a ebi ane se de bonka atamboso de ba besom wo nti yesi nkonyan ye de bonka atande de animu ne de bra o ka na hye ne so se ebi wo no man tiase ne se de oseme pe no unya ne saa na etie e wo se okodwa so no akotobi no wakenkan na etimi enso aboanu anum yenu a yesi enkonyan eye me adwenpa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanim kan mene merima apede the beauty queen mother Efia ampofo afe de echi wo Facebook ahenkan 93.3 FM YouTube ahenkan 93.3 FM na yentin simon na wose nothing but the truth enya bibia se no kware koten and what done a die da obokata no ye the informer na some no ka se wo de eye owura eye Bernard Mona fonyi diaba ani ase wono nso wache na nado dan kwa akufo de Ghana man panyini odina hut apaso na ni ojam no o chemse papa no e ba ne sa eye tribalism na o ye bi pa o amanyosem yimu no we de omo ye hwan afo nti ye omo si enyeye wo se papa no oka ho nti enwa asem da waka tai edi aba wa ha na owies no chemse ukopiem wo hohoi eye EP senior high school a wa mo so mpanyufo no mo sre se aban enhwe no mo awo mo na wonum so infrastructure eja enioma enhye dan koye wo school no mo wonum no wo ommehwe no meye bi ma wonum se de be bebo ma school no so etimi apiga akọ nanim na Petro SA wo mo du no se no so da so konkon ho ai yesi we ye entoto ya afa frango ho Ghana ne eye company ba ko no ewo South Africa man no emu na nkunyasi a asho mo hwa nyamode dwumadie so esi ye no emu hyada na ho nti ama wantwi kakra de aba orura Dr. Matthew Poku Prempe ono ene ye osoafo hwa nyamode dwumadie ntoto ya so sanso na orura eye Fred Blaze so wono so ana eye abedwakwa ya power no mo hwa frango dwumadie ntoto ya so o man mu ho ono so ana chese wo ya bo chairman ana on so de no fonyi de aba chese o mienu ene anya asam ketwa na enu achi ana eye otemuafo panyini fofra ga ya bonitin ba onyanya dibere no yegusu aya totuna no mame Gertrude na yeso ono so de atodwe chem se so obi ebefa eye Ghana yen eye asendi bia kuba atade ne besi ho na o kan sem bia sabi oni nyina so na no ye twe yan sa friend so mechirechire mu no wo chese eno de ye pa sa contempt no wo chese ye ne kwan so ano no
timimfa eya atemuafo anase asendi bia mesuo nom na umbejam wo mo ntia no de oso ofua so tie no asem de bokatai ede aba ewa ha na Ghana ukopie mo mrase badwafi a mrase badwa mu chia menene eya Right Honorable Alban Kingsford Barbin wono so no wodi tudwa ka kire eye abibiman ye mrase badwafo ni nyina se wono mo hwe na ye nyina ye nko na ye moa sade abeya se obi be sore se wotu aban bi agu no entimi enso enya hini ewo eye abibiman mu ya nti wo chese no de nya de papa kora tu abagu eno so so efiri hini wo se nyente nwasem da bokatai ediaba na enka buni mantamu endi samanyoko no tutra ni so na so yasio yase mahama sika bia kodi ni ho na adi fama wo man me de me na mato ha ekura be ekura na kono kake na fuwa ho azamo na yase aja delegate form ko abe ya na mahama ka trom se aja obama mo transportation 40 cities bi ajom da ko yom hafa na delegate yi ko abe wie ya opa na diskana boss oba skana ma wo mo ana club boys amuso ye ward wo chama kwa no ube pia beto ya ha si ya chama ntimi bie he chama fama omwen chama ti a blog no ti ya pure up one ho omni club boys be 12 no mu gina ho chama si ma fom kroma eshio nya se mani ni bi na dia yen die ti se nkofo bi a ubom skase fama media fo a no ma ti so mo obi kura do on tu onye ni cham hu se baba pepesim on de onye ni jempo MC wey wama asuma sisi onesika ni kura no fama media for no wa fa kuntuna me ba ya na no ba ku biti ja wo baby ana MP ni se he skala de ba do ewe kan fa bra ni o chiche ni se ni o chiche ni pepe ma na de o poto no on fa mo be ma bi dada ni dia o dabi o so di bom ba we na ya o di bom a o bible mu ni nyina kase no ati wo di obeti po at 100 otimiti 300 wa she wa fa ni nyina onye jembe da informa da bokra tani mu nsema de chama abusama yantu aso me de the daily searchlight da bokra tano na eto aso de ama na enkwofo bi omo ye FM bi a ya omu tufo efa eka ne sen economy ene aban no nyoma bia wodro ekoso omutufo pa ENS fo ene omutu MPP fo efo say so wonom so omu be break 8 no omonka omhumbom ENS no ni mo Debbie Eric Nketia Sechi okay Eric Nketia Sechi omo fem Ose ESN Eric Nketia Sechi oh okay ENS ENS why ENS ENS Africa Eric Nketia Sechi the opera we know and I'm you kaka mi trima say when ye na why bani no kika say mi ha mi nipa ebusiania ye nipa achim so adro de she kron and wo ka say mu kaye humbom na ebusia enchechemu wom de ya engina etia no wasam eno na adwesofo nso ne say I love you de omunim chro papa you love me yes I love you woman try love you letter e de akoma Dr. John Kuma so omo done papa mu bed mana traso ache na do so say the COVID-19 no ye twam obia ntinsim na emom no smas no hye ne kakrakra asante mantem so yeso wo bu afu na po papa na po sweet na po omubu afu no ena yese ase ha so ya trade ya to ase uba apue mantem a ensrahwe bia mia hodro wo apue mantem ano oh atete apansam se konte be ne kohwe big tree enya asam ketwa ye ya na begu egu enti omusim panifo mfomani enhwe ho yie pa na enche hanom wanso Dr. Mahamudu Baumia ene wa kokrobo mam
okoye no na ne sakiti ena odi na free can say odi bra wode betena akunya so no ba bia akoduro wanya 25 ti or celebrate na celebration na se ena ba wo me se papa wa ya de papa krobofo so de mama mre no se de mu kura mu nkoso kura mu sa dipo no mongro mani dipo no maso de ne dodo enti ano so ho asem enon we the daily searchlight the obokrata no na the founder the obokrata no so ensema wodo wode aba wode Ghana man panyini his excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo Akramfonyi de aba ana wo kire mu se na nwonnam yaudie mu pa wode na aban no wa bla mo nam kwa so anu mo kọ IMF no na ye omo ya nyom yam na mo dwene ho ade ya firi ho pa na ye se kobiem de ya ko die to o chese se agina sidie no na edin ma ompa na so agya se de Ghana se betie no anya ne se nya yi nti se de ayi wo srebo ne facha na emse mo fanche anya abanisa mo fanche be edi wo wie ye no ana owura Kwame pianim wono so kire mu se watete se ose aye school to aso no okwa no aba so be mu sakiraye free ase so be mu sakiraye woso de oni aba na nya adwene wo de aba ja ne nkora ne nkoso anko no kwa saa ma nya mu sakiraye bia papa so abin we economics mu pa o anya de ketwa to chese free ase ne de mu obi afa ne sanka no nya no ne nam ho saa nya hwe na opanyini ba ku bi na ono so wo kire mu se yazuko piem wo UCC University of Cape Coast wo ye o chekire ni mapa e wo ho ne yase Ghana card no mo amuni biye na ye ka mu nti no Ghana card no wase atwitwaage ne pa wa bra no wo tu kwan akopiem e wo free eye Germany e ba Ghana no wase eno na atwitwaage no Ghana card no se nya sa kana so ye hye enti eno ho asem no nti mo Ghana card no mo ni biye no munkwa yo enche di bako ye kono wanko bi na abehu na sanso na eye elimina so o kire mu se aban atimi ahwe nam no ekasai eye fishing harbor wakwako bia no ye sia wie kama ne fonyina watwa abanya de ketwa so na dawoi hwani fe we de mundi galamse wum ani efe pa no asiska bote ye didi sa adwumade we eye euro no 85 million euros ene yede yes adwumadi we na se nyiska ketwa eso pa na wose eye Ghana Revenue Authority for eno omo so agya omatimi ahwe anei eye aketua yetua de ma eye ewo eye enuoma ye kraso no wo che so omatimi ahwe anam no kaso mahwe aso wadi chemu no ebupen eye dumienu ne akiripo eye num ena che se no so nsem de bokatai ede aba the founder credibility Republic Press da obokrata no ena mede to aso de amana mfoni bu ase basere saa okafo didi ene wa sugar no ho a odeda yes semen tnafo adu abesi bitri wa ha o na maka ma no atu ebia odela mando yo kawasa mianko kafo didi da ha Freddy Blay oda se no se wa horo ne nsa aworo ne nsa free ondo bia choko angwe no hiwe dia muadi no adi jira o mi muadi achina ko ayinu so ya ba dia ba ne sa everybody na ya zatu azamba gwa mi ga yendi ti Freddy Blade ayina petrol sada petrol ese dio no waso ahoro ne nsa mpaso mukunu onu onyanwi odwen ne ho party wa ahoro ne nsa bisa ai wachida nko adan na ne say the picture dey o mazusu fa picture ya to boy yeah na agena sare so ni no go kwa asem no kan ye no wasi upe kroma Ghana nyina baby abeye physical
ɛwɔ paa nru somewhere no go po wa yɛse wo sɛ ɔyɛ atwa U10 na gye bi ɔmo so gu ne so no ti sese no ya de yɛse wo am so dwane kakra ba ne sɛ na akɔka sɛ no go po for abaifo demonic kind of spirit na hɔ ne wo na wo ya papa anka wani munte so bia ye obi sika da ho nka se fa akɔfa na ɔde ko no go kwa wa ye bɔde o de ko ewo Yankopɔn tu be da manyame and sa politicians ekunye fa manyame hey Republic President Obokrata no na yase 12.69 kilogram ebusia de bra Facebook behwe Republic Press anim ho wi bronsam tawa ne enubone ya park di bre busy se etwate ama kotoka wie mu hye gina bia ya gye ni nyina okwabrane wode ko es wode banso ya kye no ye ho nsem edane yeso kwa sante bantam a baby de abesewa primary school yase say no a school for near so muntra fie adan de am classroom no ebeye ejanan bia living legend awon wasem de ye na etimi command awon wasem wo krom ha wasem di mo asem ni na ye send di mo enti abusua no wasem da ha se na chese ayasefem sampa ye ka se nkura ni tifie ena MPP nso atwe ba omia papa twe de se ba omia wo pe mampani adi o papa ni din no wa MPP musan a wo pe mampani adi wa MPP tiane ese anya sam keto akura boot for boot watoto bi amane Ghana mampani abedi echie Dr. Alhaji Mamdu ba omia ne papa na yeso kopie mu wasa amanfi nso a MC yo hono mo abokwa se kofo bi etufo magudie no omude enu a ansam fata na etuntu omunya careful pa no oma ansai enioma ansai sensase e wompatam ho wey aye Republic Press the Obokrata no the new independent ono so den sam awodo de aba o se aye fair firm and balanced na chese onno de ne de odi nokre no ahwese nsam no so gina o se de tie eduru ba bi so anaja wahwa afafa ni nyina so kakra yate na wadi Ghana man panyin na dankwa akufa da akran fanyi de aba ana akra sere na hwe ni kiki na wagina timi say yes fatane pa de ani tun no ana wo sere ni yase na papa ho na wo sere ni ana wo say mene eja confirm so ni eja ko sere eja confirm hey ori John Dramani Mahama no wo sere ne twe yes na adentia wo say elimina no ori John Dramani Mahama bonto akọ honum ko ka kiro mo san haba yesi na ntimi maso kika zembebere na so o se na se na nya na mabe commission si wa fere si wa ni awu o sole a wano akika saa na ye wode nsem bia ni na so bia na wo ka to ori eye na do dankwa agufu ado na ja o cha eye ori John Dramani Mahama so ada pa kakra yi e wode Obokrata yi mu na o wie ye no na wo kire mu se so kopie mu eye Christian Divine Church so a yeso omo so asofo no de abo ani wo ho enya asem ketwa enu achi owura eye John Kuma de ye dikan de abadada na awon febrodua sweet na polo ni fonyi da hai eye osoafo a ono na hwe nya mode dwumade ntoto yeso onu kura kopie mu asante mantam a menhia South Abaton bezu aso mo na se bedwani no ni yase MPP fo bi omo asante mantam omo bua fu papa omo se adaya akọ kika nsem bi se anti party idea ndie bi kofo bi won ma party ni kro mu ni mu ma ache ni ade di sansem na akọ kan ye no anam so ma santimantem MPP fo adwa omo pa ni live pa chese no nsem the Obokrata enso eda na enso yese eye odura na pono wono ne kasamafo nso aba be kasa se sansem nye nokre na pon kansem bi etesa tiene so nsem e wa de independent the Obokrata ni mu ensem today anamede to aso enne wadensam abapa truth and enlargement omo chance omo ya geography student omo enlarge wa ha say ya na
Ebusia mami bi da soro ha. Woman empowerment. Wada ha say na ya twere se oba besia lawyer ni aya bakwasem. Wa ya bakwasem pa. Se uko USA abrochima mu a yabo oba din. Ya oba ni nyo bia se Ghana ni o. Just ya wazoye. We have the men and women o. Nani aba na sen. Na yasi yabo ni din se wonko Circuit Court of Appeals. Yeah, no, ewa USA. Na eja wonko toto nioma wo honti yabo ni din ya kan abakwasemi ho. Ensem ewa today de obokrata ni mo. Na papa kwasi indum. Oh, ena o kan kire nkofo bi se mamu mabamumbu na me kura me te ase. Ya gume mayi nyina. Me bangi nyina ya gu no kwabra na kata da ni agu ni nyina. Mi wui. Na no ho si mitri ho afita me bre. Na bi ginam na so na gina USA hey. Ti munzu munya abotre pa na mo pem koso. Mama bamumbu. Enti wo 2 APSU for F. Ya no ya twa ede aba. Na abusuan ase anomo ana eye minority leader wada ha say owura case atofo wase Chief Justice na ye toto na no ewo mra hye so mbeto aba pa de nka kom ye kokwe pass wo mu minority fo beto aba kom ye kokwe papa wo mu matimi ayi jachi kwesi afiri ho besi na ye nim omunnim adekora mugina so poten se ye nyini din firi mra hye nti wo mu say so manfa nkyerɛkyerɛ mu na ma omonso entoaba ewo vetting committee no ase eho asem da fellow Ghanaians o say mo last time am better fellow Ghanaians o maso no say the pandemic no hule free ho today newspaper the metro lens ono so nsem nie na wade Ghana man panyin na bede chedi aba Dr. Alhaji Mahmudu Baumia na opebu no na nado danko akufa do munyina jomo spectacles no na atimi se na nade na ni kurukuru wa asa no no sa na wo chef fatane pa ma ne nanim ni bibia akọ na aye na bede kire so oso agye ne de ni ye shine to sem de ani da ho kama clear no munyina esere na nado danko akufa do ebo ne sem munyina so asa white o no munyina no bibi bia ye pe tani ate kahinka tani ake kahinka tafuo moje duro kahinka ya nunu bihwe kahinka ya sesre bihwe kahinka di board omoda omo stress omaje white word omo chenso na bofo na eno na Dr. Baumia na danko akufado e ka chen se wabua mi o wabua me papa wo ye mekania a wo hran wa be suma to me mi hu pe na ma wi se campaign na ni aye sa o obona baso o so obua no so onye campaign on cast delegate into abamanu ase Baumia bua ne pa esumu wa bra waduru okun bi anu odin Ghana for tete no na wunya bibi na ya bibi Moses ya bibi na se jere ni asi na okro no tikata fe to so nwotwe na the metro lens ade nsam no people ade agu na owura aye na nakomia wono so bi pamanyoko di mu akotene pa na nimfonyi da hanom na sedi na ni abre no wonya akro ne nsa ba wamani nya abotre nana anu wakire mu se enyame na obeso ne nsa wamani na mom obeso ne nsa wododo amani ma amani no hu sa yes ana ya sa da wa ya odai o se dondo amani ma ama sori ya nsem bi okika no sabi wono owura na nakomia do hu se ye didi atem enti so owura dondo amani mahama epese wasan so betena Ghana mampanyina kunya no so a wonya so odidi Ghana fo atem no anase nsem bi wono mani kwa so woka eno ho nsem we ya futu a odi amani free wanye ne hwe odi amani kwa so wonfa na elimina so na vanyini bi da ha vanyina da no mo no na atimi se na atutu ne ntuma agusuo agudi aguni sanya asam ketwa nana kwajo na mbese me hudi no kondua ho ani akodua ndi obeso aso aba na da ha ana wode ne ntuma kata nanim sa nam so adana na pepa nanim ana o ma ne handkerchief sanya sa o yase na ati ne suo elimina omoma hene osu adaya elimina pa no omobo
na dan kwa for the team ba bie fishing harbor de ama won mo a chese na ni agya broso a esu obonani anafia se de na dane ani su oh ta nana sun we ye ahemfo ngoma ba ku ndi chemu miensa nana sun wa bra nana ebie fishing harbor na na so the metro lens the work out tell me say man this mama your brain inti the na class over adieu mama na nesu am ye I am for the be section we are section inside when you jebro so awusu ensection ni nyago po je kwa na was oye na oye de obi je bi da oye de obi je bi da manu adwuri no ensection ni nyago po oh epokoko mu paifo one district one factory osisi habo na osisi ada share na doma hene enso edi ne birthday na se na eja kopɛ ne ho asɛm kopie ho doma hene keka na adwen kama doma hene esi wo bisa ira vice president se die nti na Ghana ye famu agudie no emu ohamu edu enson pe ene bayen ha batoko aman foforo so a ebinim what say 51% ene ne yakaka ho nti doma hene se mura che bisawo bisan se denti ene famu agudie no 17% pe ena Ghana ha ba ha beji wo Ghana beji doma hene che be bisawo mura vice president say ko Gabon ko enkura hodo no a 51% Ghana has 17 low price 17 ye bo onya den fisa abutie no afia say ye de nkan na egu eje konwam ase eja nsere ase eja nsu atwa ase sirisu doma hene de wo besiri wo besu oh baka na papa no beda maka mawie oh bad papa no oye fire me jada no papa ohini nyansani no doma hidi o nyansafo papa ebia na piesie yes doma hene oye too much kana dwen papa nana nya hwehwari mu dabi nana nkosu dabi nana nasu dabi nana nya hwehwari mu nana nya me nanti toka ama me dabi oye nana judge umso oye temuafo oye justice oye judge no nti nana judge yes nana judge ma me gina wanim betini nsu kwasa fuduma no oginam no mu nyina pra oye good nana judge nana judge too much ndie nana dio say ya na mu nyina mo ya say ya ko amaka ndie omo so omo ho odin so omo kurom nsa ase nyina galamsi age aboso omo so ya ko frɛ wo na tamai so no nya bidi wo galamsi wo ho yase untimi nkura ntu galamsi wo doma he asase so yentie doma hene kakra yenye na yentie doma hene kakra na yentie na nyansani se wo kasa kire nyamemma enti na nyansani wade hie tie o kasa kire yen enko pempi abrochirefo bebra esika yensi danema be yemfanya bibia na ya nake ana ya di ya ne sako nti eduru ba bi ya besa aya no be mpesa be de bebeba nti anuanom sakubana Ghana for ewa abrochire bebetima aboa ya na esese ye de yankasa so ye die huni na ye ma ye yiwu na ye nkodi besika amabani amre bani bre a na mbeboa ye
basic cancel the code the basic ben puntu ma be krom. Yes. Oka krom kasa no so na ya kono. Ba me pe ba bia no otutu gya no. A company for no. What to gya bia ma na opani ne te hwa na we hunu so won sorry o so won trans yo. Sorry akwa. Ka won ho hyehyew. Ma mintie se no aba. 100,000 Ghana cedis. And the company no ayi 500,000 say yam fan twice here. Nti bacho eni. Dr. Mawood Bawumia also say ebunu nya bia eye ebunu yenya bia eye enti no ono so mayen 50,000 Ghana cedis. Momu ya mo ensama no. Ghana cedis. Filing fee ni every donations are. Enokra ma kai me. Kratare ba ko se nyame yadoma wo chena. E na yiro Bawumia be kwa ko fa ne forms. But enya mo kro no anso na mo si group bi o se ku bi akwa ko fa. Ya pa mo amo. Sa. Omo koye. Ye da dia asem ya yire. Omo koye no mo pam wo. Ada no mo pam wo. No mu nchire mu na afi ne ye pe. Sa. Omo koye. Oh. So omo ka say gina ba fa mo omo. Oh, ada no me sa. Mu ye hwe ani mu. Na say obi nso tumi be fa mo bia na. Obe fa ma nipa na nya we na waba. Na de ko na wase wonye. Oh, wonye sen. Obi be fa mo obi a. Ani omo hia Bawumia pa o. Nye izo. So omo ko ma nka nkyere no ono ko onim. Oh, mama mo nye sa. Afi na do ma hene ayi no ayekra do. Ye ntie kakra. Bachem na ho fa nson e ba de adu okono miensa ekwa amonone oye de yewura Nigeria, Equatorial Guinea oyire na betu no mfaso yewura 51% ne koba ho Ghana nhwehwe na yewura na o kanu mu nipa no one ne kasa yewura Bawumia so na tie dwa ko bob e video but said be ya omo eti no mbi mani bi din komo no achi nti yewura uti yewura na ye yewura Bawumia no ne kasa no nti tie komo no kakra me kanam pese being contradict himself the mind ne o kan nye no kre Ghana for identity benya 17% ya wo bisa no no yewura wada room ani die kwan so benya 17% no penka bia me di birthday galamse fo bi baba she baby na atacha makọ won na de anwo hey miane nim every also birthday boys and mine so na nkron team adua na stars na obobor na sese nkokọ hwebi ye wie ye no kan beduru ntam nso baas na no di machi no ba beduru ntam na ja hene nko antimi nante enam so amama ye late edikan ndenchia Stronko if you have been predase nananum ebono reaching House of Chiefs edema Cubana for dakase anewodi abekan Cubana Home Convention na madam wase say hoto wonsa frey yes so yintimi nyede embeka ho nka se Cubana de niema anwaye efiri mre nte wonka sene nana nkomo ne doso but baby anu obi se bisa question na ho de ye pay ama yesi kasem ekofom ne se eniema na ya ye ne dada na ye toa so se ye bekoso ayesa eniema na ye bekoya chikura achane baby asise ye woyi na bi bisa se na ye beda ne ye eniema na yasesa samre yewura chairman yewura vice president ministers be ho adofo ade pa me kanfo wo Ghana ha mesra ho na ho nyina o me moyen nsam just pon company aya Dr. Joseph Siao ansa na makama sam adenti ne ma ho mo nsam ma no papa in fact afi we nyina ade pa matene Ghana ama mani age ne se ya de hye bi
ɔna ogyina brane ɔbɛhwɛ sɛ Ghana mo a yɛkra a ne sika ɛwe abane ɛwe Ghanafoɔ bi wɔ hɔ koraa bi ne bɛ million bɛyɛ ahenum 500 million. Nana voice we yɛde bɛkɔ boiling issues so ne yɛnya abotra bɔ nsɛm wom paa Nana voice ne nsɛm wom ba yɛde bɛkɔ boiling issues ne yɛde ho nkɔmmɔ ma me na mase ne gya yɛntoa so wɔ ha enti na kyɛ sɛ adwen wo kyerɛ ɔmo edi kan kɔ ne deɛ pamo wɔ yeah ɔma manfa oh okay I see 500,000 50k ono papa no woni sika dada na o ko fa dia on country no otimi akotua program ya se filing fee no de ko tu onya bi obenya den obenya enti mame na mase na gya ye ntoa so ha no mo da ubon krata mbo so na abusuan atwa gu sisi ya na fe ye toa so e dia ma ho ye konya the big interviews no so de ahyehye so ye kwa homa no so sisi ya na yani Ura Charles Smith or a communications and media officer at the Environmental Justice Foundation openina ba homa so eja Charles o timenka Ahenkan FM so ni ma che na bibia boko de ye de radio ase na we de pese di yen importem nkomo kakra ye nya ne ntie se mo de afutuo de kwama emiaya hodo a wo mo ekopo so no se enam ni bi wo hono mo ma hya ase eyidi yanhwe yi a ebe ha adwen wadaroma enkyirimu ne sen yo madasi mama we chefu nyina achi na dama kan oyeno kwar anaza kan ya pikim no oyeno kwar no sende se yeko epuma ewo enembu na on yen town from enam bias we yamboa because you classify on the way mama house na wozi juma akwo we epum juma wozi ibinyi de wozi bonso hinder bi onye friend jellyfish nyana yebben mpana no yewu de se tuifu wozi wona ebon obodura ebon dam jellyfish ana bonso hinder no o ya zi 50 ebon na nam ketenketishim na mo ya inde wozi na nam ketenketi dam aboy American asam ana owo muslim American asam ofan epuhuru when you the sea turtle. Now, apart from the wozy jellyfish, and I was a wozy bones over there. No, as a course away in the water, if where Pumuno, there are seas or coral reefs. Coral reefs were in Puno, and them if we know where Pumuno, them bones over there wozy. So, was that what woman afar from the Oko, a pronounce what to her neighbor now to women. Nti sisi ano mo abane de brono be ana farun ko bebre okudam epohuri na wezi ana sita to na wezi ibinu wezi ni chefu a ibinu ne nam na wodu twa wo kotan wale you ana wale sa we henin su ehwe wi azin fanza na nyina ye won kokuresan ne son enum no wo Ghana hade ana wo Ghana epum sisi ano you kro na ma e ba sa pena we very common we henin su nti mzagere kache afarin fanya de wonje de wuri kuda mambo no sanda to kuda mambo na oncha sisi ano rubber be waji hene puno mafa se wozi epuhuru ana woku epuhuru awro wo hene nsu na se mbo no wu ana wo fi hene nsu ma yenke na yehunde onye rubber ko tino be hene pu afi jellyfish ana bonso huna so bodo so hene pu so bodo so be je na man kezenketen nta na mba no wonya time mpo na wae den wenyi na wae akase na azukro bon dam epuhuru ni de yakupo na bon in such a way de se ahana wobo won ana hana wobo bon ni chefu na woko wasano ko nsuma wudi 25 years ana 100 years mbona so e de na so ba na odo no so ba na obotu chefu na wa wobo bia wo ba no yan fande wo won anani chefu no be wo e bia gomu afete se oye be sia na so ko apum baka se time so no so e pin about two chefu wa sana ba gomu afete ho na about two chefu na ga ko e won wan de won chefu abon no se ye ko henim pa na beach front na ye tat no ye nda ra fa yan because coconut trees or shrubs or ifu na zo wa obo ma fama na azaba no dem
One chefua, a puhuni chefua bono, or bois with vegetation away and in Sudan. And see, my air can nine day, when jay the work to a puhuna way, because a puhu, no one was a papa my hand for a Jumano. I see nti enu ntina mamode afutuo de kwa ma wo mo ekọ eposo no on. Enyo na mo tini de project area. Okay. Broni kede yentumi kede ye wakasa nkochen. But order yeko kunti afa nkro ebien sese enyo on djuma. Okay. Go mo afata na senya break. Me ende yeko kromo na eni afare fo ne nkomo. Ye sha se go mo afata na enyo nzu nkomo na wo pam biba no. Enyo on kasa na we ja ho. Bu wo na ya mun kaka. Obi so wana epuhu na se na ebo no na ebo no ya to be here na na name nti ya amasisi awata so ehu no for so oba na we gya ho na ya sha so ogomo afete e kwesenya break on che me kwenya no okay but we wo hen for yonko no bebre na wacha see amasa wopa dam epuhu ya na wetum we gya ho ma okonsu no mu o se no won wo for so papa papa me hen nimpa and you am kokoyi climate change. A whole lot of issues are happening in our world. Okay. Now, I can't say him by any soon or the problems or Ibrahim. All right, yeah, yes, you mean say, oko even countries, I can see, no, the Western countries, you know, omo enhye mra ewo eposo eko eho. Yen ha no ye nibi. Ye will be a almost somebody adwuma na mfa nya adwuma ana ye de adwuma na still recalcitrant na or that's what system nim the talk there say pe Africa ya pe o mana mbra wo mi ye pa ana ye wo mbo so bibia ho e Ghana no ye no kwa wo Ghana mbra National Wildlife Division 1 Act o states clearly even the fishes as democratic clearly there. And we'll be today a puhu into empower. Sea mammals into empower, sharks now into empower. We'll be no upon was in somebody party was an into empower. Now say what you when bring what you that upon now. But don't find another quick deal. Now I able time of course the state institutions, you know we're under resourced. We're under resourced, you see. Bia as a nation, Inya Fisheries Commission Officer Biana, Wildlife Division Officer Bia or Biden, Ubusum. See, sir, Oyaza, Yakasa, or Mania, Cardigan, and number of Bajma, and Cambrano, yes, pet, apart police officers, no. Or they did to be a handful. Not a traditional rulers over him, put him, no. There is a one, sir. No, two more Juma. This year, Yenim, there were Bremen, young friend in the way, I'm saying. Really got mine in the way. But so what you be say, Sierra? The bone will be our sorry, Regina, Winjan, and now I'll be two one action. Young friend of community away, community for one agent, there will be a woman to be as one of the team. So, Copi, maybe always said that I won't bring number two no one of watching. In Ghana, I'm running a duo, I'm running what I don't know what. Puhu and I see turtles. We know for some of these mammals were in issue. But by implementation another enforcement. Enforcement is not a problem, man, or Ghana had it. In Simbonis and the go of Papa, so them are other Western countries and also umbrella. Na ye no mfanya adwuma na ye de adwuma na microphone na still our maso dey. Enforcement, umbrella, you can, but how to enforce it is where you adwuma. And I mentioned the kitchen, now no problem. There have been instances that Officer Biachi the work who are now up who are watching. Maybe in local police station. Police no cry is not that exposed to these issues. We will bring a road to more watching. And some of these things, the decision or the realization is that any impana kasana or tasa said behavioral change or it is better. And see, that is why we have adopted them social behavioral change communication. Anyone in come on, each way as a chairman, animations as a chairman, not for sour a poor. And see, because of lack of enforcement, one of the ways they are adopting they about their senedo, and I'm fenido,
ana kasa na de wo na na ye za cheche on there you know for singing so they it me bo no ban wo da mo kwani do. Okay Irama ye nase na bibie ni ensamra wo nchen bi mu Yani Ura Charles Smith, Communications and Media Officer, Environmental Justice Foundation. And I didn't want to train and come on. Me pacho ma me sanka ubium se machi and only Jumedia Ugusu awu 80 wa Hinkai 93.3 FM. And ne oko Nigeria, me no kase kred made na shase da. Nigeria for ya mamreni amanye. Enam so ama omampani a omo ato abayi no so obeka ye a February mu ho ene omkokoto omo aba afei na brewe yi puma kwan mu ama womo constitution na so omamamra omo di bu omo man mu no ene da ewo se omampani anu wote akonwa so no osori so ema omampani fofra womo ato abayi no owura Bola Ahmed Tinubu otimi eteki over se president ewo Nigeria nti me no ka se adwumadi na hyase kra dada ewo Nigeria hono mo a nyankopon ya adom a wokyena ye beko Nigeria hono yakodi hono mo nkomo enam sama ene omo declare se eye holiday nti wo ko Nigeria ene eye wo mo afu ofida omampani a ya to abayi no Bola Ahmed Tinubu Tinubu wo mo edini isi akonwa so amana babeye omampani mpanimfo bebre no a ena di omani akire mo ho megidi se Ghana so yebeyi anamsifo amomo akọ US fo ayibi di aba okọ South Africa hono mo a wo mo president Cyril Ramaphosa enso so edinani akire mu ewo Nigeria Abuja ena se adwumadi kese no ebekoso enti omu wi a Nigeria fo mampanyi baba beye owura Tinubu na tese Muhammadu Buhari wawie ne de Boatin Portia or see a frame I said you the same person no Boatin Portia feed the wadano see ama boaje Boatin critical more fire utie yeda se wa join ma yemfa sedan koma boafo kakra Agro Ecom Ghana Limited kanina ye frɛ omo Amajaru empanimfo se yanka nkyerɛ mo so mo de nchia soron kokra ene di free wo mo akache enyo mo nko a omni Unicom Commodities Ghana Limited ena eka bu mu de nchia iri akwa makuafo ena wo mo customers na se ne munim se afibia eya wo mu tue sika bi ede mamo ne obroni friend se premium ena bonuses no afi we nso so ebre no aso ede ama koko akuafo amoton mu koko ede ma Ecom anase Amajaru enti ebia yekoko kuani oton koko ede ma Agro Ecom Ghana Limited kanene ne from Amajaru fo no se woton koko de ma wo mo a afie yi wo mo kire se anumuhyade kakra ya na wo mo kyeche no afie de nso ebre no aso enhyehye kakra wo hu nie senia mo a motai ton mu koko ede ma Amajaru a ne ye from Agro Ecom Ghana Limited no wo mo ma mo tumi nkrata certificate a ye kire se ampa mo no mu di dwuma no odu certificate ni ba be kira me hu se ampa oni en na edi dwuma ebiem ose yen kan kira mo se sika no mo betua ya na akuakuo no amakeka bom ti se bia asenefo eton mu koko de ma wo mo ni akama bom odanfo eton koko de ma wo mo ni akama bom aboabofo ni akama bom sa akuakuo no mo account nim na yetua sika no de ato na ansana onsa beka no e wose wubopini upani a woda saa akuakuo no ano wubopini no a no abisa na sa feed no aba na obeka kire se sika no abelande dadada echen IMF sika na enye se wukọ ya obisa se abelande yesi an aba na ya sha ase de ma enhyehye kakra wo ho no wose den wudi so se de de bia motaye no otumi tua de fa wo mobile money wallet ne so otimi nso de ma wo sika nkasa unie na mini na me de ahye wo nsa saa nso na otimi de to o bank account emu afi nso saa pepepe no mo beye no omo koso asere mo se mo bopini mo mpanimfo no na wodi sika ne mamo a eya muntim anase munsan na enkire se ampa onsa aka usika Ecom Ghana Limited ena Amajaru kanene from Amajaru no ese akuyafo amaton mu koko ama wo mo abepem saa brei
omani somo papa monko so a no mu ni dwuma san se afi bia na wahu bi da se wokoton koku ma company no a afi na yasan be chew sika ebi nsi da company ba ko ne bra ebre etu so ma mu nyina yiko no aka kire mo se monko so a ni dwuma na se emfaso ba mon so mu benya bi adi nyankopon ya adoma wo kyena eye benada ade akyi a ewukuada Europa League Finals no eno so ebekoso ye the live commentary e be free the Blues Pub and Restaurant e the Abreu Ahenkan FM team ni nyina e na ye call the Blues Pub and Restaurant etia na we hia yen wo ho eye free untu sika o baba behwe finals no a Sevilla any AS Roma e na e kan bomu no wabra ye ma commentary mu da ho enyamirika tuo ye nyabotre e kan nsem no e ma wote ase yi na ya ma tactical analysis ntuudi wani bedi ade na chi a ama bewunu sampa na enam san kan FM yeso ayi nkukuni nkaka de akọ honti the Blues enzo se enkan kire mu amoba ho ni nyina sane niema oton aduane ensuo drinks ne saa nioma no chinchinga no no ho watete so watene bo no so wachem ohamu abupen aduonum ena wafa ena wode fan so de mawo enti 50% discount ewo aduane drinks bibia a wo beto ewo the Blues Pub nyankopon ya adoma wuku ade yedi anim yayi yesan ewo enuane ahodo bebre no wo ho fufuo ne nkatenkwan abunabunu light soup tuoza afi wo ho banku ne nkuruma moko nia opebia konkonte nso ebi wo ho ampesi ebi wo ho mutuo nso eno so yade ebi wo ho fried rice pizza noodles salad dia wo pebia the Blues ebema obi enti nyankopon ya adoma wuku ya da imienhia wo ho na yemfa live commentary ni ma wa bra won so udi nuane papa ni yedi nwom pa eto ase nkakra e di ama achem abowabo ye wo Presby JHS ye nom na ebo ho tiana wa hye ne nso amame ebia na mo ye company bi enadwo da yi mo call launch matotum ani ya bi say anodan ha de he fa ne benya aduane pa adi eno an se mo be Fred the Blues mo bia mo order wi a ye be deliver ne kama 0246 970146 0246 970146 and only a number of fra the Blues ebejo so na fe woma ye delivery no kama e de amount me pa cho ba bia ye duro no ye betwa ye ho ye ba enkomo no aka bebre NPP efom panimfo ni bia kwakofa wo nkrata hwan na akofa ne de hwan ene yate obudin omunya nkoye na da ben ena wo ebekọ we no nyina ye nkomo a ye koba ye bedi afeye wi a some other issues I know so what's what ho asem no ye de bema ho endro mampani kasaye ye be yi bi na ye di mu nkomo e de ama ho me pa cho tie we ma ye ba wada roma ye to aso Dominion Herbal Powder. Say you cast Dominion Herbal Powder. Emma immune system. And then kwabo wo ni pedwam ni yet. Na the senti. What adi ya resu kunimu a. Ehu adanse bi ni o. Adon the fine pa manum bi. Tina me di ho adanse no. Enya ye say me say. Dominion Herbal Powder de. Ninia enya amanfo adanse nti. Ana be kanfo. Ne aye wo mi ni pedwam no. Eburo madwen ene menti ase so. Emma Dominion Herbal Powder. Empa wo hu da biara da. Asam no anada ho no. Dominion Herbal Powder. Enwanso anya wusu ohie wo tea cup mu. Now that treke to ase bia gumu. Wo twanse tuanom. Wa wie. Angels Dominion Herbal Center won kokko ene de aba. Apemfo aba ta mo manufo. Ene nkwada woni fiedum ye ne de won ka ho. Dodo afre 054 315 8195. FDA agi edwadie nkratoa yi atu. Ekuefo ya damase. Gane ekuefo ya damase. Oma be ye ya ekuefo esibo. Ghana Kuyafwe, Yamamu Aiko,
Agro Ecom Ghana Limited yakane na ye frano Amajaro enchia enie. Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited. Dia semden break afua ye ne mo aye adwuma bre nyina. Na said ya munim Agro Ecom Ghana Limited any Unicom Commodities Ghana Limited ana Amajaro no afibia ye chia premium ana bonus ema akuafo a woton won koko ema Amajaro ana Ecom Ghana Limited afi so sa ene ye beye no na ye kai mo se ebre no aso akuafo ani mu di djuma wo certification ene akwa hodo so no eye Agro Ecom Ghana Limited ene Unicom Commodities Ghana Limited ena ebe tua bonus no amamo na se de ye beye ne yahunu akuafo kan a woton won koko ema Agro Ecom Ghana Limited tete ho Amajaro no ye betua sika no agu society bia account mu na society mpanifo no aboa yen am ye tua sika no de amakuafo no baabi wo ho a ye betua fa akuafo no momo so baabi so wo ho a ye betua cash ena baabi so e wo ho a ye betua to akuafo no account mu direct nya ye se akuafo no ne se mo behu mu kuo mpanifo no atoto bibia kama se be ya sika no ba wonsa ebe kan de eye Agro Ecom Ghana Limited ene Unicom Commodities Ghana Limited ena ebe tua bonus no amamo na ye sere nso bio se wonsa ka osika no a team ana sign na nya dansidie se wonsa ka bonus ana premium na nanom akuafo e companifo edamase Amajaro mpanifo se esa mo asetena panti odamase damase a ensada Ghana akuafo Agro Ecom Ghana Limited atete ho na ye friend Amajaro se omamwaiko Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Mepato ye da se watwen yen ama yakoto enkra aba hyene nsoma me maachi eno ani dwumadie no edin ye chia wie pe na afi nkomo no ne aka nyina ye de toato so kama edi ama o edin ameje so obuoba ofori amanfo na wawe nche no so se ye hwe animu wan 0594 841044 0594841044 anopema me fanchi asron konfa ma Eastern B Territory CAC Apostle awo no ene da Eastern B Territory no ano Apostle W Asante anopai me ma good morning me gidi se bibia abokode yebekwa homa no so na fei yene ura Awal Sakib Mohammed akotwetwe enkomo Mr. Awal otimenka Ahenkan FM suni machi ni machi na bibia bokode nyame ayebi anopa ye ba wonche pese edi nkomo kakra wo mu afe no mu si dan wiring na yegusu ayeye enkrofo ayekofo mo ba be de mayen ubehunu obi ayi na dwapade kese pa esi jatom again na nsen ya nsuo kura egusu etotototo yi na hu akohia se yesua saade but even before mo so yenya ne ntie se mo de kokogbo akwa ma Ghana fo wadaroma mo nchirechiri mu ne sen okay me dan similar ye nchirechiri mu na ne se we have always been worried say okokroma nyoma ahodo na ohunu electrical product duro na anya papa na say Ghana Standards Authority nso ko abontin ko ye market surveillance bi ema ni bada di say nyoma over 6,000 items were inferior product. They are actually fake. Now electrical engineering no say some of you odi di BPR fake ebe to them and I say odi be si with that and nyoma mi ansa na oye odi edan nkasa health in terms of the premises no you are subjecting it to the risk of electric fire and nipa na obeti na dan nim na nkasa omon kwanso di agro and edan na nkasa no so na obeti no the electricity used over the period the bo be the amount and the employee go how the material electricity any board the money and yes it is a poor design or poor workmanship or poor quality materials and employee no at when NBC and IBC say there's the electricity. Each time I ever bought electricity, the Jumana say in just a situation, across the road,
nti yenye di yan start ma ne twa so mmedu say yan so be ba bonti na ya educating the public na mo hu say time bia wo beto electrical e bia enya papa won kwa na wo di agbo wo japade no so na wo de wo di agbo nti ya ba bonti na de ya pese ya magana for ewu enti se me kwakofo obi ama aba beye wiring no e de amame ameden hunu se we de belong to Ghana Electrical Contractors Association. Okay, so your document by a friend Ghana Electrical Industry Directory 2023-2024. Google and I know after this conversation, I can take your address and let them dispatch as many as possible to your station. Okay. Documents, you know, the list of more electrical materials are air papa. Documents, you know, list of more electrical contractors are winning. Because I am members of the Ghana Electrical Contractors Association. And a document, you know, a list of electrical engineers are belonging to Ghana Institution of Engineering Technology. And the document in here, the idea about Bonjanka, the one open. And you know, who desire either so go online when you are downloading free of charge and as offer hard copy or buy your secretary and as offering a bit with the amount dispatch person. No, the other guy there, wow, we are sit down, we will be a diet one. You know where to get your good products from, and then you know who to deal with when it comes to electrical installation. Okay, inti semi pese mi sit down na me foul, and I say yamfa ne se obi a me kwakwa ko sit down. Edie be ne beba bema obi a wo boka kese se die sit down. Obekwa ko fa obi anyhow, so me adwuma anyhow bi amfa ma no. The problem I am no say emprem you know amount for cost and omobo. Omo bi estimator we have estimate na pe so me one wa bekwa ko ton material kan woni say woni electrical material the papa no a lot of skill and knowledge to identify the good product me kwa bo we material ni do wa adi say me scrutinize ni anka na mu say we ni papa we nya papa engineer the estimate ma no ka say wa bekwa ko to do ko na ko to omo to no do na ya omo hagin say omo ja so mu ni de so mu ni de onu akon ni sika na wo pe enti okwa nka papa na electrician na twa ma se kokoto no oda kwa ka je so we ni board na we kwa ti ye ejuma na odi nyeme bia ma na odi aba ele electrician no so do na epe ejuma na ye do na ni ti mi nyina o na nka ja material we me nye papa na processor ono so da je dia ejuma na ma na wodi ye ejuma na ma wa wo dan no na wo subject to the risk of electric fire and I said you nyame aduma utimi wie da na wo betime mu a wan kasa won kwan so is at risk. See, I say more original fake you ho. If you are in the original fake, it's either first class product or not. Such as it. Because the only say, on your phone, Abochekwa is a problem there. And I know because the UK is battling with what they call it counterfeit products. You choose to have counterfeit product, a big deal. But I say Ghana and your standard, but in maybe if your shop will be at on fake, will be media prosecutor. Some run na yeka wa asem de yin say some run of parliament am no kasa enti ye kasa parliamentarians no mo meni nko no mo pass na meye mra se de baya me na me hu so bit on fake product betimi a report oni akono na aban ni I just say ye new original fake say na ya na bi no keka no ya bi enya no kre say wo original fake ayi ye wo mo a mo ko oni akono ayi design wa producing item ana ye wo mo a se bi osika penti omo timi fani omo no mo nko sa factory no omo ko different parts no mo so mo ko twe bi aba and you cannot be an original fake, you understand? Okay. Jam ye na se ne mfensi ha no mo na ye nsire nyankopon ye kosi dan no a o ma ye sika no moro so ne ye nto ade papa. Mother ebe ye say and man is and who he has to can be pro so and what ade pa. And I can electrical product there was ranges in terms of standard. Such as unti ko 100 Ghana cedi socket, how bet man ko 30 35 Ghana cedi socket. I know here papa. 100 is any luxurious. Such as the over got 15 Ghana cedis, you are going into the realm of inferior product. But unyini say as a yemra no so sometimes say lenient kakra ntinka obi asine dan no aba be fa wo aba be ye wiring no eja tom ye be hwehwe mu no na je say nipa na obe ye adwuma na wan yusu
quality product and say materials and a so ni mudi na ko gina mmra no anim ama mmra no na ako ahia anka ebe serve as a deterrent for other people. Maza me no ka say yen na yen mmra ebetimi ebe electrician for efiase ana say ebetimi de wa obi akọ efiase e wo ho ye friend LI 2008 electrical wiring regulation to be a wiring mount there's a problem with the wire obetimi taking on mmra no ho but mmra ebra obi say one fake product mmra no na ebi ni ho say electrician the electrician bi aye mama me no ka say I'm helping the police investigate a matter of death obi e dan for crowd and obi ko tinem only upon the first person tinem one na ba wa hwe omo nkwa. So then it has become a matter of investigation. In the issue, we will get a course. Now, the command is a electrician in negligence. They are not running anyway. And now, of our judge in the back has normally already up to kitchen. I see. My answer. Okay, inti yane ura awal Sakib Mohammed or your president. Edema Ghana Electrical Contractors Association and yenene kwa tuchin en komono 16 minutes after 9 simano edu ensia en abo apa anopa no nkron eho yegusu ayedi nkomo ye interviews no de mawo wadwen chere nso betumi di aba 0594 841 044 0594841044. Enti asat Friday no, unse Friday no 26 May. Ena NPP amanyoku no emumpanimfo e de krata aba abonten a opani ana ne nsa hyase e trotro opanyini e de ma wo mo. General Secretary Lawyer Justin Frimpong Kodia ena na ne nsa hyase amane bono yakamu asema kire odada na ni nyina akɔwie sɛ ɔma bie punu ato hɔ we NDC MPP nin na opese oba betu frank adema party no a akwanya no aba bra ne bra befa won krata wo de bekwa kuchia nhyehyeye wo ho e wo sɛ wo de constituency bia ema obi asinsan ma wo na fei wo de ba saa nhyehyeye no kodi nyina so wi a 24th June na wasan ediaba enti okwakofa omo kyerɛ sɛ wobetue sika a utue wi a yensa mfa ma obiom enti wunya de hye mpanimfo ne nsa na ogiwie na ɛhɔ no a woda ne wo ho na wasan aba ebeka kyɛ ne sɛ masesa ma adwen me nya kra mfa forms ne biemu a usika no nya de yɛ de be ma wo ɛyɛ non refundable enti ɛno nso so ɛyɛ kokoba a wo de ba ɛwɔ wo nkrata no ho and again ubetia 50,000 Ghana cedis ansa na wo de krata ne de ama wo o ba anya sɛ wo sika enti no aso o bag mu na de aba ho bankers draft na wo de beba no ba bitie sika no utua na wo de bankers draft no de ama wo no mahu sampa watua e wo so wo mutimi check hwɛ no mu hu sɛ wo mo account no ya credit no ansa na nkomu bia wo ha wo no wato aso adi nti omu bia epunu mu to ho no mo endra enanu fiada no enipa enum ene enya ne ntie so wo mo akɔ dia wodi kan kokofa ne de eyira boachi agyako ono ne edi kan te se wakwa kofa ne de ono koye owura kwabna gye Japan so koye Kofi Kunadu Apreku enso koye Francis Adainimo enso koye ekuo bi nso sɔre yɛ sɛ wɔn yɛ friends of the club of Bawumia sɛ de ndien ɔmo so koye a ɔmo de bankers draft no ɛde kwa kɔma mpanimfo na nkɔma kɔfa forms no mpanimfo ka kyerɛ ɔmo sɛ no ye mom kwan anyi I don't know as to DNC potintia ama omo de no ya anyo mo antum because omo ekoye nyina I think say was only kwabena agyi e Japan ono pe any candidate ya okọ party office omo aka ni nyina enkrofo ne kokofade ma wom etibinim de ntia wi mu de ne de ye ne saa no na yenya ne ntia se nyame adoma wo kyena e na Dr. Mahamadu Bawumia enso so ebekwakofa ne de Kennedy Ohimye Japan ena womo aka yenyante date ya obi de kwakofa
but yeah, monitor from the party headquarters. Obi obekwa so okwa ne de no. Ade a eno so yade mu amane no. De ebema wo. As we speak, enipa be se edu na atwe wonti. Kennedy Ohene Japan, Alankash, Bawumia, ESN ye Eric Sechinketia, Nanansa Fuapuku, Kwabreje Japan, Francis Adenimu, Big Joe Gate, Boachie Jakon, ena Akoto, Ira Akoto, enipa dui, ena yate womudin se, omo person will be too franka, emu and 9 as we speak. On official document ne so no emu 9 pe e no makwa fa wo de nti 9 na maka ho asema kire no boachi agyako Kofi Kunadu Apreku Kwabreje Japan na Francis Adainimo enipa 9 yi e no makwa fa nti akansia a ye hwe animu se wo mo so mo dwom hudi na enye se ye keka na wo so kan bie afore bono ane yebo ason dem ho no akwa na da wote se obi se 1000 Ghana ono so mana no so 1000 Ghana afifa sika bros media ke kana me kan bi enti ma me nkwa ma no so na me ni owura Isaac Ofori oye chairman Edima All Teachers Alliance Ghana ye ne nkotwetwe enkomo opani utimi kan kan fam suni ma che yo me do so na bibia boko de bibia boko be ye de radia se anope ye ba won chen ye pese ye gima dwen kire kakra omampani abedi akire Mahamadu Bawumia akire se textbooks no kra no aye de call school no kra ye ha ye hododo sesei omo de laptops ena e ba be replace textbooks no All Teachers Alliance mote sa ankomo yi no muso musan yo Ahenkan FM ye de masse na na pay opportunity a modama se nkomo da bontia mudia Professor All Teachers Alliance Ghana so ye dey perspective bo you say perspective view ba no e dey chian katina ma etie fo aye tie Ahenkan FM sabre kan ka teacher fo a ye dey radio aben ye tie Ahenkan FM we pray that God will give them more strength to do their work. Oh yeah, I'm say in Ghana, our education system has been influenced by political pronouncements. Politics have played a significant role in our educational evolution. Over here, proud to the 2022 elections, you know, the underpin and our discussion about so in those days, you know, that education now and a political agenda. Until prior to 2008 elections, education became an educational and political agenda. Our politicians realized they can reap capital from going into the field of education. So it started with the current government, then in opposition, you know. Now, you can't say the free SHS paper. Oh, no, the pressure the two are buying also. And also can't say, obviously, school then, I'm a school for. Sadly, I only said schools under trees, no cry, no net also. But no be in any. Into the pressure the two then, government is summa, or shall I say, or see a dime. Even with that pronouncement, the crown, or shall I what we call progressively free by constitution, in crown, in driving only in him say, constitution stress on progressive free something. Or yes, our political discussion and a day in a say education must be progressively free into a better discussion. Since then, your own educational evolution will be both in the teachers' front and even in the front of the Kolan and Kasano. Educational evolution and proud to the outbreak of COVID-19 educational revolution the dimension ne discussion on education I'm said dynamics assessor and also say assessor into what background you make during the COVID-19 era people say certain change to Ghana next the possibility say Nkola got tenefia Ube say the Nkola will not have any avenue of exposure or access to learning. One,
Ghana hano, you need digital avenue for learning. Any no course summer edo. 2, even with the television, there are millions of children they don't have access to television. Even if they do, they don't have control over it. In a lot of rural communities, our Ghana, no dorsum. Even in town, parents will not likely to give their children a sole access to television. Say, you learn what television so cotton on the swing there. And said and yet possible, sir. Say, you research be a crown from one, we can say, why would we have more possibility and said that ni was. So, what is at stake now? And they say, is there any possibility, say, we can digitize our education? Digitize here, a possible. 2, political agenda and our political discussion here, won't it affect the revolutions about Kono? Because because of political agenda, free SHS crown. Yeah, Kasase, I'll say a review because when I first saw it, no, too political to do. The element to do mukra, and say, we could have adjusted it. Emfa, this year challenges are ever free HSS one, VSHS one. If you can all the educational sector, let us say, in Nakafokra to produce textbooks, school for. Even the ones that have been approved, the ideological contextual issues are this year the government book require calling off a fee market. In the education program, no, each and every day, no, amount to a dose. Now, Nkolano na yenya hunsun sanso. Nti we share the disparity between Nkola school or public school, ni private school. Measure very wide and gasa. Digitization in education is about 10 years. The question is 2 things. We have the government or financial muscle say digitize education. Ama kwalabia laptop and say tablet. Let's have laptop and tablet no. Maybe be aguso. Any one. Ebe possession. And I also say you be placing your school, but you make a possession, but it's what you are going to make an answer. Yeah. A bear possession, say, all the mark alano, not all the Akufiana, because of a textbook. Do the money the Akufiana, say, you did go school more, Nakola, Nakatana, computer, and Weshian. Okay. Until be someone's question. All right. Inti ni na questions am mo bisa wo mo but ebre inti my introduce so kakra more as a teacher for nkabu mu nkuo no muhunu sa move ni se eba ebeboa ma adesua ene ade kire akoso Definitely digitization of textbooks in its rare context, in its rare context, it is the best. It could improve learning and go. But our educational environment, can we guarantee that kind of learning and be sustained? That is the problem. And I don't know, ideally, everyone. But the kind of environment we have now, can we promote and sustain it? That is the point. Okay. If it cannot promote and sustain it, and it is a environment and to me promote and sustain it, it's a kind of digitization because there was challenging environment and resolve need the way back. It also it will translate itself into program. Some are free SHS are translating higher programs this year. Into digitization, there are existing challenges are impediment, hurdles are on a bar. That thing will also become a problem on its own. Because besides their possession, they say every year they are over KG1. I'll see a bro laptop. So a laptop, I also do years school, and I also do years at a lot of dynamics come to play.
Yeah, I think saying in I say Misa, young penny for baby sour more Eddie Amamo, but Momo Diana Monsaka and teacher for Modiano. Yo, in fact, you didn't think a lot of teachers are ourselves on the laptop. My catch was a laptop. Yeah, a piece of copy. Yeah, Bako. Now I have come here say, Savvy, it befits teachers. So you can't want someone teacher for one fine again. Ghana for fees, Diana. Yeah, as ye didn't know. Would you poor be our laptop in the mobile mill? Mobile has said, me be one time the braille. Now I will say laptop on my baby teacher for Anna. You have no change. Teacher for a say 100,000 number of primary school teachers or kindergarten teachers. They are yet to receive their laptops. Now, they him cry and say the latest laptop I ever abandoned yet. The first one who cry, you cry. In fact, first one who cry, the latest one, we say a bomb bankasa. Yeah, we're chilling with the and you crack. Into yes, rabbi, with the ever a fence, more means so. No media is a catch rabbi and say, I dream be all dream teacher for be a name quality no near pay. On quality education. In the or providing you be teacher for on the quality, there's a quality teacher for SWA, ever can education. And so obeying him. Why am I international organization in him? I am a cannot develop your mind. Make I say I can. Okay, ma yena se ura Isaac bibi ani ebesa ba monchen. Enti ani ura Isaac Ofori ono ne chairman All Teachers Alliance Ghana. Eni ene kwatwetwe enkomono ofrew se Michael obofo no tai frew obofo Michael owo Achiase Senior High School o se woni abusua ni nyina etie yen ewo ho eni nti bo yen abaso say listening to you and your crew live from Achiase Senior High. Continue to inspire and inform. We aye obofo Achiase Senior High. Inti anopai ye ma wo achi. Se ba akono de ono konkran o. Otar o konkran. Inti ye cheche Achiase adekyerefo ne adesuafo ne mpanimfo wo ho nyina. Frimpol Enterprise Samin kan kira wo se anopai we bie na promo ato ho no mo de ama mo amo abie provision stores no. Enyo mo nko a onso a wo pese wo kɔ ho na okoto kakra ahun provisions kakra wo pese wo kɔ na wo nsaka groceries kakra na wo de ba fie e ba cha wo kɔ Frimpol Enterprise a o we ni nyina bi wo ho no mo a ne bo no atete so kama nti wo kɔ a wo nsa betimi aka wo de e free mackerel edin na mu a breakfast no e free oat ade bia e didi breakfast milo no mane nyoma no wo ni nyina bi wo ho milk no so o bibre wo ho ye ba no emo nso a o wa horo bibre anwan nso saa me pa cha wo bra ho na onsa be ka wo groceries ni nyina na wo de akodi ujuma kama na afi kra de ya sa kofa bebom ne se ye bie ye nkra bata ne bi ewo achim odan mobile hono a unya duru hono mo edan no akane na GN Bank ewo mu no hono na obehunu Frimpol Enterprise hono ye ton drinks ena insuo enti insuo bi a wo pɛ drinks bi a wo pɛ no oba Frimpol Enterprise ne branch no aba bibie ewo mobile na mepacha won sabe kan nyina ebi ewo ho eya na wa hye ne nso de amame sanso na wo kɔ kɛsie mu ho nso de a ewo Madarina Hotel na se ho no mu a eni nti ya na wa frɛ wo mo 0244897525 0244897525 0206 473953 0206473953 number be from Point Enterprise na wetimi agye so enti no ho asem na mediama wo no Jubilee Hospital enso so ewo mu bi Jubilee semi kan kire wo se ono so waye krado a wo hwe wo fiti sabri ya edukokusi abribi a wo beba ho ogusu a wo hwe ayarefo o hwe wa ma ho atɔ enye se wo sorosoro yare no o hwe wa ma ho atɔ no akoto awadwuma so ubehunu Jubilee Hospital ewo eye odan boabo amantra bridge ne so
ɛhɔ na wobɛhu ni yɛn yɛsi dan kama ɛwɔ hɔ no mu anwumadi ɛkɔ so wɔ hɔ no ɛwɔ sɛ wotena fie ɛma yɛka ho asɛm kyerɛ wɔ sɛ wo ankasa wode w'ani kɔkɔhwɛ ɔbɔ adwuma papapapapa adɔkotafoɔ ne nursesefoɔ ɛyɛ adwuma wɔ hɔ no ɔmo anim te ɔmo nipa ho abotrɛ ɛnyɛ hɔ no ɔmo kɔ miamia phone so waba fie no nso no wo mu a no wo kran asɛm bɛn ɛso wo ba ha no mo yɛpɛ sɛ yɛbisa sɛdeɛ wo ho teɛ nansɛn ɛwo no mu aduro no anaa refree yi aba ne asan kae wo Jubilee ne di saa adwuma no mepakyɛw kɔ hɔ na yɛntimi ɛnhwɛ wo Jubilee sɛ menka nkyerɛ wo sɛ free OPD ɛrekɔsi inpatient service lab nso bebree no wɔ hɔ pharmacy antenatal care postnatal care theatre ɛwɔ hɔ maternity wɔ hɔ saa nso na w'ani ɛne woyɛ nya ɔhaw bi a eye clinic no wɔ hɔ de ma wo diabetes ne hypertension yɛbɛhwɛ wo ama wo ho atumi atɔ kama paa saa nso na canteen no aduane no papa nko a ɛne ɛdi ho dwuma wɔ hɔ insurance national health ɛna private health insurance yɛdi ne nyinaa ho dwuma wobɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0244 575799 0244 575799 ɛna 0241 784645 0241 784645 yɛrane ambulance service enti sɛ wofrɛ yɛn ɔda suo mu abere bi a bɛfrɛ yɛn no yɛbɛba na yɛatumi aba bɛhwɛ wo ama wo ho atɔ kama ebia na nadwono mu wɔ hɔ no mu na yareɛ bi abɛto ahyɛ obi so anaa awoɔ koraa ka obi biribi na ato obi mepatwa ɔmo frɛ yɛn a yɛde ambulance no wa wobɛkata w'ani a wobɛte na yɛgyina hɔ ne ahwɛ ama wo ho atɔ kama mepatwa company si yada roma ɛna ifiti adwoɔda kɔpem efiada wabra nonsia abɔ apɛ mu pɛpɛɛpɛ ɛkɔpem sɛ nondu bɛbɔ no ɔmo afa yɛdwumadie yi ho kaa yɛn nso yɛnya akwanya no ɛba wo nkyɛn na yɛba bɛsom ɔman Ghana enti mepatwa ma yɛ no ɔngase na biom utie yɛn na wo nso so yɛ company wopɛ sɛ wode wo ntoma ɛbɔ yɛ dia no a akwanya no wɔ hɔ ɛmpani sɛ ne ɔforo diapa ne ɛpia no 0244 290 093 0244 290 093 wo frɛ saa number no a ɛyɛ adeɛ sɛ yɛbɛgye wo so na wabetua ketewe se ɛnyɛ dodo awura ketewa bi na afei yɛahyɛ aseɛ abɔ wo nneɛma no ho dawuro di ama wo nti ɛmfa ho ne dwuma a wodi sɛ yɛbodwabodwa sɛ yɛ kɛseɛ deɛ woyɛ biara no nyakokuduro na bra woba a nneɛma deda na kwan so yɛtetetete nneɛma so kama de ama wo na wo nso so atumi de wo ntoma bɔyɛ de ano na kyɛ sɛ yɛatoa so anya hoɔden de asom mo adwen kyerɛ a mode ba yɛde kakra bɛtoa so na afei yɛdi nkɔmmɔ kakra de afa IMF nyame adom first tranche no sika no yɛnya $600 million ɛda yɛ account no mu ɛwɔ sɛ parliament approve ansa na yɛahyɛ aseɛ sɛ yɛ disburse yɛ announce sɛ IMF foɔ de sika no ma yɛn no yɛn economy no a change wohwɛ exchange rate no a asesa anaa ɛda so gyina de gyina na bi no mo ka sɛ IMF no sika no aba ne yɛde bɛ support yɛn budget but utietie mu nso a ɔmo kyerɛ sɛ nyɛ budget ne yɛde bɛ support nti yɛde bɛyɛ den ebinom nso kyerɛ sɛ yɛde bɛkeka nneɛma bi na abom na yama ɔmo ahunu sɛ afei de obi bɛbɔ yɛ bosen yɛ yie ɛna no kroma mpani nso so kɔ kata a ɔkan yɛ ɔsesesi ya no yegusu a yɛtoto yɛ nneɛma a yɛbɛsan akɔ international market akɔbɔ bosen ebinom gyina no de si bɔne ɛkeka nsɛm deɛ but ɛyɛ democracy ne deɛ saa neteɛ but anɔpa yi yɛn nso yɛbɛbisa questions kakra yɛaka wɔ ha da sɛ aban bi kɔ IMF no ɛnyɛ bɔne but yɛn IMF a yɛkɔ no yɛkɔ a yɛayɛsua bibi free mu anaa yɛkɔ na ɔmo de sika ne ma yɛn na ɛsan ɛde confidence ne de ba investors no foreign investors no
ye boost wo confidence say omo betumi aba back abe invest a eno ape anaya yesua eniema sronko bi di free mu. All these things say questions are yegusu a yebisa. But question I ne yebisa kese ne say yebetumi anya economic freedom in quote. Si yebetumi anya economic freedom yen economic challenges na ye go through no bailout ya nyame adomo de ama yen no ebetumi aboa yen ye how ne de nyina mfi ho enra kromampani kasa okan e se sika no nyame adom asase e ba no ye how entimi nyi mfi ho because na no se wutie boiling issues ani ye analysis bi wa ha wo hwe ka Ghana ye de yen external debt e ka ye de no nye Ghana haka e yen krofo bi ne de do mo ka nti ye wo euro bonds wo ho euro bonds no ya kirewo e na no ye running through amwati ase sa e ka no ye de no okika ni nyina de abom outside no multilateral bilateral Paris club euro bonds any sa nyoma no okika ni nyina abom ye external debt no e $28 billion. $28 billion. Domestic debt cram my. It is this government. The last time it came, he said, "Can you say I will see a boy buying a basso because a cano ye car a titica a cat to pay a come IGP and your more amateurs to see your company kufa in Kwana abe brosa cano a car wo hold more free titi or the emphasis free kufu abreso jeja abreso if free jeja abreso kufu abreso ye shas yes ye de 1992 constitution you know eye adwuma na ye kai free sa bre no ababa be drew ene aban bi aba oboka ba question say e ka no aye bo no eya ehye ya dwen mu say ye boka sa keke ana ye boka no e de koye bibi because 28 billion e wo ho and now no ana ye running through no ye ma hu say oh 20 days ye betua say 20 say ye betua say 20 say ye betua say we no nyina ye kai ye den e da ho nti question say eya ye kokobo bosia na de basa akeke anasesen yes nyame adom yakọ this is the 17th time yakọ IMF akwaji bailout. I have no qualms about it because ye member edema IMF inti si ye member na ye duru ba bi ni e feel say ye ho kire yen omomre mu meboa yen a problem bi ani ho but ye disika ne mamoa eden ya amode ye the same old story no eno we yakoji nyame adom osika no aba ye it's a good thing but the issue is ye be implementing ye na benefit yen anasa sen ena etie ma memfa we message no ento aso na fei ye ento aso wa ha Honorable Evans Dakwa osi otie yen live ewo chief driver ye friend bra ejekum ne car mu na osi chief driver bra ejekum onfa show we ni agro ena mi ankasankasankasan obo ba no so onfa mi ni agro me da si bebre me so obi so temi nkan na ndi koku apai obi so temi nkan na ni age onipa ba akopɛ anyways bra ejekum yese watuni in a wutie yen ye da se bebre yakopon hira wo so onfa ye ni agro ai ebi mu de ye di agro pa ba onfa ye ni agro de yakopon hira wo. So back to Asemana America. Yes. My question be say can Ghana solve economic challenges if bailout na ya kwa no ye implementing year? Can we? The question is yes. We can solve our economic challenges if ye bailout no is implemented effectively. Till where they know effectively.
na me ka kyerɛ wo sɛ yɛn ankasa no yɛde yɛn program de akɔ enti yɛn ankasa akɔ ya prepare yɛn enhanced domestic program ɛne de akɔma IMF fo enti document no ya kyerɛ de akɔma IMF fo sɛ yɛn susu sɛ bia yɛsika sɛm no yɛtoto ne sei ɛna akɔfa wɔ ha de aba enti yɛn moving forward ne yɛbɛtoto ne sei ɔmampani except of wɔn document no ɔmampani kasa bia no ɔde bia bɛto abɔnten no enti now ɔse yɛn expenditures ne bi wɔ hɔ no mo a yɛbɛhwɛ kwan yɛbɛfa so yɛbɛkaate enti si nyame adom ne yɛtumi kaate certain expenditures ne bia ɛbɛboa yɛn yɛn expenses no bebree no ana is unnecessary ɛna ebinom nso so no animu yɛ ano ɛho nhia sɛ yɛ spend nti yɛde nyankopɔn ase sɛ afei deɛ ɔmo ankasa ɔmo document ɔmo de akɔma IMF no ɔmo agye atum sɛ expenditure ne bi wɔ hɔ no mo a ɛwɔ se yɛhwɛ na yɛtumi yɛ ho baabi ebiem policies ahodoɔ bebree ɔmo de baayɛ ɔmo so mo be review bi yɛ mu bebree tena ha no mo kan okɔka ɔmo so yɛ anti government na wo de policy di ba policy no ɛyɛ opaque emu nna hɔ hwɛ na ko ya mo de baayɛ mo de bɛgye vote ye ɛwɛ he ɛnyɛ sustainable a collapse but yɛ ka kyerɛ wo sika pa yɛ pompe into saa napko na even to date yɛ do amoka bɛ 10 months or 9 months yɛntua yɛ program na gu ɔmo bɛka so ɔmo de ɔmo kɔ Ghana Cares program yi ɔmo de ba yi ɔmo de ɔmo kɔ no so to date bebree no atetifie wodi bi ahoma no tum sisi ya obi bɛ fred defend aban no sisi ya but ka Ghana boy yesa napko no ɔmo de ba ye na nyɛ kaketoa obi anka sɛ mami yen create adwuma mfa ma Ghana fo eni adwuma wo yen create but yen create adwuma wo nipa ne betimi aye ɛde akɔ ne nkwakra wabom ana ne mre wabom ɛno ne yɛfrɛ no sustainable jobs ɛwɔ se yɛsɛ da yɛ deliberate program we na yakɔ should be the last thing ɛwɔ se yɛsua ne ma bebree wom but ya na yɛ me ya sɛ bibini tu ne yɔnko bibini fo a wontie na emom oburoni betu bibini fo a bibini tie because document am presented am IMF fo yi ya tena ha ka ho asɛm am se yɛ NDC fo na sɛ bi NDC fo nyansa ne omutirim NDC fo se nyansa omutirim am yɛ Ghana fo eti si yɛ NDC fo mpokura ne yɛ kyerɛ yɛ adwen na ɛbɛboa ade na yɛ mfa ɛwɔ sɛ ho hia sɛ kyenkyena me no nyina hyɛ watare o party atare ansa na mekasa watie ɛna no na me ne pani bi di nkɔmɔ wɔ forestry asɛm an wɔ kan sɛ sa ayi youth in afforestation no ɔmo de baayɛ no ubetimi ahyia oluman bi pa yɛ so yɛ party agent o sɛ yɛ party deɛ na ɔno nso dim bi youth in afforestation yes sa wo mu gu mu processes a wɔso wo go through so obey employment ɛwɔ afforestation a ɛwɔ say go through human resource HR ne hwan no na fa hɔ no mo a we de da bi o wo yɛ forestry manager wo hɔ na order from above ya frɛw adan a yɛ de nipa bɛyɛ sɛ 300 ɛba papa ne ka sɛ hwɛ ɔmo ɛba yɛ no obu okra na adwuma bi ani hɔ de ma no but ne party chairman de naba ɛne ɛso ɔmo gu mu yɛ di sika ma wɔm di yɛ bɛpem ne kra ɔmo hɔ nso yɛ de ka afei yɛ se ayi a friend saying yɛ de binom nso so kwakwa kutwitwa pruning koko mu entu tene nneɛma ɛno nso so ɛne yi bebree no a ɔha na ma enti yɛ yi mu nka ho asɛm ma yɛn me ne wo kasa yi rotational nurses any midwives no 10 months nie wɔn allowance a wɔsi yɛ de ma yɛn fa ma wɔn nti yɛ di kan de sika ne bi yɛ nneɛma bi a amwa yɛn but this government will blame everyone except itself ɛna we na yɛ eduru ba bi kura mo sɛ yɛn kasa na ɛma seed ne kɔsoro sika mpedede
enti yes obia no one mo a onim se covid by obia hu ye obia hu the impact a covid de by but obia nso hu obra aban no emu mpanimfo eboye enti is it not in the public say eduru baby na wo se pack Ghana yen aeroplane ye presidential jet enti Ghana ni bia nte ye say ye pack no si nchen adan ya yesa say e wo se kokoye maintenance enti o mampani ko ba bia no a e wo se kokko han bie ye ni Ghana ha ya nte enti monzo so moniema bia mo ye na amoa munyintum na ye nyina hwe kwan ye befa so a sa IMF ya ye ko ne sisi ye no enye the last IMF ye beko ye nsua bibi free mu si ye hwe nso na ye ko ne ye free ho ne ye ntimi manage economy no a ye ntam ye economy ni mfa nkoma no mo manage ma yen ya wa haramo na empanimfuo bi beka review Professor Opoku Amanka beka review okasa wie ye course we call ne so ye wie ye na ye kire ne say ye okwampokura say wa ko pension na dada kra ne ye nimumpo ye san ma wa extension ye extension ye ntoa so nti obeka review wie ye no ene ye hu say any time kra aso ene ye frustrated ne ye yi ni free ho ene nkomra nyina brofo review na san ba okoka o mo si review no e de e review ye Ghana ha review ni ye den because of mo ankasa mo nsem ne bra bia mbobo body to ho no mo. So this time I was see implement bailout no nhihye ye wo mu no I was see implementing ye na ye face fat ye nka no kra nkyere ye ho ye nye katasumu mu aso eni no kra mfama ye ho na mwa ye na this enye the last one a ye beko kra no na nye financial support ni mum ye beko ane ye kra ne ye kwakọ present sika e dia ma om se momfa monkrofo obosia bebre countries ni bebre ye bi da bia o ko kan baka se Cote d'Ivoire akron so ho akire no nti omon so ko obekeka keka countries omon so ko ni bi di akire o na odi tutu ahonhommone na bisa ho se obra omom boy ye mom koyere no na yenso yete ha boy ana. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Remember to to me about 0201944485 0554820910 na fi en sorry so udini be akose free anwani me pa cho yenti o wa na mission no lu pa odi anu yibi ye president na do ya na beka se ye tisika so komodie ye tisika so komodie ye wetumi abo ye ho bra na de na se de bisia bo bibibi ye kwa ana yesika no amafo be wi akọ o de bia on me kanu enti Canada fo on pe aban pani bia no etumi se gara fo amfa Canada fo ma pa abato pa de la lai ni to ba bi yate ye da se be brainti anwade ono so di free wanchi e ba ye eno no uju hudi a numbers no ye guso e announce no 0201944485 0554820910 we say your friend no Hailey Selassie and our dene de dia bana or bo also ochia yira Alan Kojo Chamatin ochia ne pa ono ne the next president oba na Ghana economy no so surely ye be bounce back na bibia get to normalcy ama Ghana for ehon etimi atowo mo empaibo a ye nyina ye bo no mamenko ahamra e ma cho udi be bia kase free. Yes sir, eja fu say ni bibia boko de aboko na mpomu ya de nyame adomo yentie we baba me say ejuma na we ya ne de ejuma pa na we ya no entro dia Jesus Christ kraba ya kra no editan no na editan no nke de on pe no mane mfa no ho entro se nyankopon tawoti kanu kra no ma yen oboba kanu kra no ma yen pa na mpi for de o ma boya bro yesu ti se ya hwe de o mo ye bra to 2024 and on be who yate
money is my power with my. Yeah, that's it. Enoch Tete Kwame GH. Or see a Thai friend Enoch Asama Kese. On also so per the president's speech, the Auditor General and somebody about 2 months so about the COVID funds, na enye no kra na. Oh, Debbie. I say no one that say Yura Martinami do a describe or man penny say or ye okay. If I told you maybe I can say free. Hello. Yes, sir. Great Oboba me pa show me dia Georgia me can say fraud aya. Me pa show you. Yo Oboba ma me fan chaka tia ma NDC ko ina me chabe one of the tia biba. Eya me ne NDC ko ina. Kase pa no ko extreme te jata John Dramani ma ma ne NDC ko ina. Oboba na pe me raho. Me raho pa Oboba. Ghana na yetimu no Oboba ye yes I na ye Ghana be o man wa asey you asey papa we wa be so man no mo yan kan okure na ye mbom pa ye se Nyankopon esi ye na yan kwa be man yan kakra na John Dramani ma nya me mbɔ no ban no me do man no sesa so be so man ni plenty na me kaka Oboba ye wa ha na papa we ka kire ga MPP fo a president fo abi ne ne ba wo mi mu mu die ni mu ka kire ye se ye be ti yi 11 ye ti yi 11 ye nkwa IMF because yi 11 ni be so ama sa MP o ye si a chance Chinese MP o wa ebe ye hu Oboba mo say sika titiri di yi 11 mo ye na Ghana fo ka kire mo say ade na mo ye no en ya de papa nti ne enye adwuma chinchina mo pa boya ponti adiji ye sika atutu ye boto mu nti mo ye ya ko fa yi 11 e de bai mo ji yi 11 ye se de man no mo ji yi 11 ye se afa na obaka cha ye se ye ko je IMF na IMF no ba mo de bia me kasa aba we oya profo kaza ko fo ado ne ba wo mo ya profo adenti na me kasa ye kasa obi ye pro na no ntere se wudi di ne fa na asa ba asa o kana nya no kre oso wudi yi afi wadi me yi levi wa kwa IMF ona so wudi yi levi egu tax so ye tua se na wan na kachira se ko tato no to na e ma ye sika no wan na kachira se ko tato no na fa be di yi levi ye kachira se mu ni mama mbu a ufi se bi obi na yate ye da se but mu ni mama mbu amambo boni na mu bu magana be pa mu afia ko tato yate ye da se ada na mo ya de ya ka ma mi check ni just nya ko wa ati se do hey Georgia no Debbie. We watch you maybe I can say free. Oboba we only about my taxi driver big one. Na Georgia call ye ni. Yenti we. Ata. I'm thinking more than mommy and the master Georgia. And then Green Mali and then Mr. Big. The mobile and Yasu drink home. Oboba, you penny for do on my one. I was a started form on to me. Because I didn't tell me kind of stuff. Eye honorable ko job on from ebe ka say video no omudi nkan kura be ya announcement kura kire Ghana for say aban 8 flagship program o say on be yan sakraye wo but mine able also on the 25th of March one of be sa announcement no ministry on the 23rd of March also ko tire good evening Ghana ewo for Adwuma-Adwuma program so for Adwuma-Adwuma ebisa na say now, you see, we review a buying flagship program. I said, Debbie, I never said that. We are also the agenda to do on the 21st. But on the 23rd of March, now, for Adwuma-Adwuma, also Debbie. Now, so we take who you tell back is a boy, more bounty, I wouldn't remember bounty. And you are penny that Mahama cousin will review free senior high. Who first said already a young saying in the dream. But then I am a 4A Shamokete, some review. That was ready about first self. Now you didn't have an answer that. But also an answer on the 21st March.